o puniti ai la ua o mai lo fano anoa ma fau nga tupu pea ia so uma vai lo tinga talu ai o e funga olo mua lo failing atamai se ilonga o leo tina te mawhai ai tu ia sau lava o se aso awa i se tali o nai o tu o le lang se tamai te ia o le sami se tano amai ua ngoto le la sau le ton sa ua li loa tu ai o foninga o le taimani a o itau se maa e tamale vale wa o le iloha ina pe ai sea ua whaingatai se fuafuanga o e lava o sia o taimani na o tili ai le whaamaoni malo o tali tonu la o lava saini le vave o na umai lo keli tu o le lang se tamai se ia o le same se talano amai ua ngotola la sau le ponsa ua li loa tu ai o foninga se tamai se ia o le same se tano amai ua ngoto le la sau le ponsa ua li loa tu ai o foninga ua li loa tu ai o foninga ua li loa tu ai o foninga Radio Samoa Tasima i Batolu Amo Radio Samoa Tasilima i Batolu Amo
So for what we amalangi mai le paia la silasi o le tanto o tro o le ia o li fa timu to tono ni sila ma ia e savili ai le malulu tele Vielo na alo fo jek me lo to so fu mala bantu de yo la ile fa unga o le riva ya so tu te manga wenga ile gantu leo a onga le fa now ya o le mai ai le so le quanta lona lua ya o ile to lo nga lu i fa fo yo ya tano si o le nai sa unga le mu o to ya o no le plasi mai o ti munga mai level ta ona le la ya se io le mele di vango le o io le famiglia ufficial va ai tap e le fa ai tia ia mo meu ti munga mo wanga i le so o le utau fe lo mai le temi nei fa mingi to e ono mafa i le ia tu le fia na le ia e fa ma lo le fa io le faiva ma lo le ona sai ma lo fo i le talo i lo to pa ia ma lo o to malo fa ma lo atu le tlainga ia tia na tu mai le fo i le tu la iva le down le la si le me fo i stimuli ma tu le tu ma trailer to ona o se marupo fo mo se i le tu la e fai le fiafiana nei ya fa tala fa masani le mo fio tu wa tamam tina ma tu wa o tu i mai le muli papanga i tono mo te malawa e le ngantu le o ona pa ia le tu o lo fa le manu i so se fata fa in tona lava ma lo le tano ma no foi ya le o sai ya ele ngantu le fa tala fa tu foi pa anga masani le wala tantu wala leo ma lo le on sa ma lo le tawan ta i tutu manga wenga i pe ona nga pa ti ai ya lo o to pa ia ma lo o to mama yo e ta lo sia o le dao lo so lo ngale le e fu nga o mai pe ona fenga ya lo o to pa ia ma lo to mal ya lo malo si le no ta lo sia o le dai tanga ya to i nga wenga fo le ya so fa timu mai e o winga o le tawo ya le yo ma na tua a o le india wa so livi ya Fainia waso foi e tu titia tu sa maselivi. Ala se mulu foi ni wa o ngale fana. Ile timu mo sa vili lena ya ai longa o teleni si o fana. O lo o hanga ia tu ya onga ia talo si foi na ia se le fane ba fai ele o onga le fana ia e nante va ia na yalo ma tanto fana foi. Ya ile tulanga pe ile sa ngale mu ile ma no si e ti munga ma no si le savili o le mepi to sili ina ta ua fe suia inga o le ta ule ye le temile ding o lo o fa pele o na ma fana e mo ia e malulu ele o to inga malulu fo ile o le ma kwa fa inga ka ko ile me ka o le ma fai o na e tu le ding o le me na le tante fa ya to fo ile ai wile ma lo le o sai ma lo fa ma lo si tute ma fai va lo filima e pe nga panti ai lo to pa ia ma lo o to malu o ma tu le dinga ngo la wo se o tanto wanga ya o no la sa pisi le fionga ya le mai se o tanto want to tasia se tanto va ai ma se e fa fonga fo ile tu langa e pe ona ia ia le stelaina o swafa o ilanto wanga va e palo taina sui tau vau i tumalo umalawa i tono le tanto tru i Samoa e pe ona yele tano sanga le na tu i dantu i oile official commissioner whainga palota o te fia la ile di vaingo la woti o lewa maua mai le tanto update e fa taia tu ai le fionga i le commissioner e le fionga ia tu i filolo mole au le mai le tanto li poti le di vaingo la woti o le tala e fa pea o le terminate o lea ua o ia le stela o ila tau ia ua mai ona le stela ia o le whainu mera o lo whaatino le temine fitu o ila tau tauna le stela ua mai ona fitu tesi malaiva pasene o le ua mai ona le stela i tono le tantu tru ila tau uma e anga vaa lea e palota i le tantu whainga palota to e aluan tasi fitu tesi malaiva o lona winga a round up pe foi lele fa foi no mera anto o lona winga wa fitus fulu malvan longo winga ko e se fulu 2% o ila to o lea e anga va ai palota e lei lesi talaina o mele fa mtalanga le utfito to i o lona foi no mera o le na fitu tesi malaiva pasene iva tasi afi lua se lau vanus fulu malafitu leo fai o ila to ya o faatinoina ia la tu listala i le nei fo i vaenga o le
O le aso, o le tātou lipoti lea, o le lipoti lea mai le aso nafi, mai le vanu i le tai awa ngai i le vanu i le pō. Ia, e nofo lama e mawhau i lele i le tūlanga e pio na ia tātou wha maunga nei. E mule ila nganga wha malo ma le wha tai. E le Official Commissioner o Whainga Pānota, ona o le whita i tunga, a wā lawa le wha mau popoina o whainu mera, ia ai mise wha maunga o tātou, umai e whianga i atu, a mise i latou, o loo anga wā, i le whainga whilinga alo tātou tunu. E o whainu mera ia e sele tāua, ona o tātou le ai tau malele atu i, tau tua ai tau malele atu i whafo. Eoi, ina ia e manino, i le tūlanga na iei ia loa tunuu, ia malau le sitala po le alko ai ngā fōlinga na iei lau le sitala. O lewa mai au na au wha ilo atu, ia le numera na le na tā ua mai, fitu tesi male iwa pasene, o lea ua mai a ona le sitala i tono o le tātou tunu. O lona wingala, e le toe to a tele lawa, ia le au whai, o lo o to toe i le teimini, no whai antus fululu pasengere koe. Le u kau e le ala kiki ala ngō mela. Toi luas fulu ma le lua. Io, toi luas fulu lua pasene le tu toi. Ia, o le mea mali ai. O leu te wa ai antu i. Se ka kōkara ngoa ka kou ia ka kou. O na tātou o an tuaila ia le isa moa. Whamai o le sitala online. Mai le valu i le tahi au. O le aso furile aso luas fulu ma le fitu. Ia, o le tūlanga nai pio ni eile so. O tātou, o lo au mau i nai Amerika Samoa, ua mai au na le stala online. E to lua. Ia, mana tuai le ngantai le stala lea online i le wha mawina leo lo suafa. Ai te tauna e alifofo i Samoa, e wha mai ai au biometrics, ia pe pu e ilo wata. Ia mwha mai sifsili, o lo mo mia, e le Official Commissioner o Whainga Pānota. O na tātou o an tuai lele an tunu tele o au se tālia. Au se tālia, o le stala ua mai a ona wha antinoina. O lona taua whai, e valus fulu ma le tolu. E valus fulu ma le tolu. Mai le nā valus e fulu ma le tolu mo o tau i au se tālia. O le si tala ua mai a ona wha antino, na o le se fulu ma le wha. Lona winga, wa uma anto toa le stala online ia manga i sa moe fa uma ila le stala ia o antanto le stala mai Australia o lele i uma anto toa pele i mai alele e ono se fulu maniva nai mawaila o faida valus fulu maniton ia tanto se e mai ile i nei New Zealand o tanto i nei New Zealand o le fa inga fantasi o ilanto wa amata ma ila tau ele i uma ona le sitala. E se lau fa se fulu malevan. Se lau fa se fulu malevan. E na o le toa se fulu malevan. Ua mahea ona whaia la tau le sitala. Mahea anto toa. O lona winga whai online po lunga lo penga ta wha ilangi. Ma nga i sa mua e wha mai aile le sitala. O tātou ia na o le online na le wa amantantu wai le teimile nei New Zealand. Na o le se lau tolu se fulu. Se lau tolu se fulu. Ia nga. O le wha maunga na o New Zealand. Ma le wha maunga o Australia le futa au mātu nei lava. E te loa le me malia wana o matamata i fo i se tasi o wha taladoanga. E pito i sili atu na to o teletanga taulo o au mau i Samoa. O lo o lan tau wha o ngā ina le stala lea online. Ia pe e wha o ngā ina le tautua lea le Official Commissioner o Whainga Pānota i lunga o penga ta wha i langi. Ia mai a i lan tau la o le wha o ngā ina le o nanga le Samoa. Se furu afe fitu se lau ono se furu maleiva. I lan tau wa amata e ono afe lima se lau montupu. I lan tau ele i mai alelei. I Samoa la vaia wha afe montupu. O ngofo na ma o mafau poi i le mele o te wa ai antua i. E moko maka o kiari le sao o le stala tātou i Samoa. Ia langa ngai ko kea o mau i Samoa. Ia, ona wha solo tu wai leo se wha matalanga. Tātou o atu, ma tātou whelele i atu. Ma taudu atu i le malo tele o Amerika. Ia, e ala na whai atu wha maunga ia. Ina ia e manino ai, i lau tala noa, ma lau lafo ngai ke lafo i le teimile nei.
Ia, o le mele konga fai o le a, malea, a o le me pito sili le ntau. Ma o wha maunga fui la nei, ma fui numera nei. E le ma fai o na pepero. O ngu mena i o lai wha mawina, e le ofisa o le komisina o whainga panota. Ia, tātou i Amerika, malo tele o Amerika, o i la tau, ua mai a o na whaia a la tau le sitala online, ma wha mai a o na pu e lea tai Samoa, nao le toa tolu. O manino mai. O i la tau ua mai a o na whaia le sitala online, ma ua mai a o na pu e tai Samoa, mai Amerika, nao le toa tolu. O i lan tau mai Amerika a koa, i lan tau o lewa a mata le stala online i Amerika, na ole se fulu malefitu. O lono inga, a tu fantasi le tolu malefitu, ia kango e wha pupoifu. Tolu ua mai a anto toa, ma le se fulu fitu le futa a mata, o lona tau au fai, na ole lua se fulu. Ia, o nga? E maratua, o loo wha wau pia, mai le vanu le tai awanga i le vanu le po, ia antono nei isi aso, nei wha opopo anto isi tula, o loo ngā lulu e puno wa i ele official komisina o whainga pālota i Samoa. O antato whainu mera na, mai peo nau whaiatu. E le pe pelo me i au whainu mera. E mawhenga kako alo voilele i nisi wha mtalang. Au meni o whainu mera. E le mawheo na tātou alofia. Antu whatasila, fa me o le summary lea, mai le tai awa na leila, ia po le po ana po malea so nafi e o mai le so. O tātou, o loo au maui fafo, o lea ua mae a anto atoa, ona le sitala mo le whainga pālota, e wha se fulu ma le fitu. Ewe, ngā o le wha se fulu ma le fitu. O tātou o lea e le i anto atoa, e lei ato atoa, pe lei po e ina tanto wantai lei whaamili ina foi, ia vahenga uma o lo mo mia le ofiso whainga o le komisina o whainga pāno tai Samoa, e lua se lau tolu se fulu ma le tolu. Lua se lau tolu. Tu whaatasi la ia whainu mera na e lua o le akoa ma le ne ako okoa, o na mawai la ia lea, o le whainu mera e lua se lau valu se fulu. Lua se lau valu se fulu. Ia langa? O le mea langa, o lea e te whai antua. Se e kau ongo sai mai ari. Kau ongo sai mai rai kikia. Leanga o lele o toi umi se teimi. O na tāpu nia leo lea wanoa. E te lesi talai. Ma e anga vaai. E te pālota. Po o lea lo whaangau le marie. Po o lea le kele o au kala. Po le alo fai mai ua fia afe ma afe au se leni na walu i lau tautua i Samoa. E le ma fai o nga wha kingo la wai a tatau o le filifilia leo se sui a fai pule o le tau i tau maa lo pe ale ma e a ia lau le stala. O longo wingala, ia kako o sai. O le a wha au wau o na au talaina. Ia tātou whainu mera. Wai le ringa kako o foi i tau maa lo te tasi. Limas fulman tasi tu malo. O lewa ia te au whainu mera. Ia walo si la fia. Ea, wakoe o onga nau koko sa mboa ringi iau. Ia ka manga ia luwa akasia mafuala a unga sumari eide. Mafaufaunga fia whaali atu. Nei mea uma totonu ia usunga. Taunga whai e whai atu. O ulangona whaawhetai atu. O iloa ua mautino. Fa
Chile choice full of one million jalo la il Jashi le rifo ivangla o rifa Jashi melsu le pulo le totua mla udanga ka for you Rick the man jalo flower Hello, Falava, my friend, Savia. How are you doing? Not Savia, sorry. Why am I saying Savia? Francis! It seems because like, I tell you what, yeah. last few phone calls has been with Savia, you know. So you know, I think I'm getting old. You just need to take some medication from Savia, Rick. It looks like it. That's embarrassing. No matter the weather, Rick, you sound happy this afternoon, and I'm pretty sure you've got some great news for our listeners today about your services. Of course, my friend Francis. I tell you what, I mean, just today itself, we had a customer. He's had someone licensed, right? And he has come in the country about 6 months ago. He has been to many places, and they've turned him down. No, you can't have the car, this, that, whatever, blah, blah, blah. And then he came over to us, and, you know, same day, we got him all approved. Good interest rate, you know, 16-point-something interest rate, you know. They end up buying a really nice SUV. They also got $1,000 referral. They also end up getting $2,000 cash back. The whole family is so happy. You know, they walked away with a car they wanted, plus they got $3,000 in their pocket. How cool is that? That's amazing. Rick, how about us with a little bit of bad credit history? Can you guys help? Look, if it
there's a little bit of bad credit. That's okay, but the thing is with bad credit is you've got to have New Zealand license. Okay, you can't be coming from overseas and have bad credit. You cannot have that. So if you've got New Zealand license, then yes, a little bit of a bad credit is okay. The most important thing is basically full-time job is the most important requirement. And Francis, I tell you what, another good thing is basically we've started doing car finance on no license as well. Okay, so you can own a car, you can purchase a vehicle even if you don't have a license. You're not allowed to drive. I'm not telling you that you can drive it, but you can own it, you can purchase it, because sometimes what happens is, wife want to gift a vehicle to their husband, I want to keep it surprise, and they don't have the driver's license and they're not driving it as well, Sometimes a daughter wants to present a vehicle to their father, they don't want them to know about it. It's their birthday and things, and they don't have a license, but they're working full time. These are the people, they are great people, they've got great intentions, but there's nobody to help. So we have started helping these people as well, Francis. That's right. How about those who reside outside of Auckland, Rick? Well, we can do that. We do that all the time, and we also do a free cost transportation. Wow. So we will send the car to your place. Even if you're in Wellington, free of charge, we will send it over. What I'm also going to do, my dear friend Francis, I'm going to quickly put Larissa on the phone, and she can just tell a few, because a lot of people wants to come and speak to somebody in their own language as well. So here you go, Larissa. Malole nga noela visa ia si o mai o ava nga umana na sa no yele sunga le pule lem fio no tau fa tino ina le kafu yu. Ia o mako me masangi la mga umbia ke pesa peo sai sa ilia pese se sambo na yo tatso ai no foi. Ia mal sai mineo lo mawa mato ta vale he amata mele tau ini tau mawalalo ia mafitau le mo oi malau paketi e me fai ona fitu na ile pe meni vai aso pe fa peo manuele apalai ia e fai la velungo lo paketi mal me afode o nga kon ile vai aso. Ia fai o me fai na mato fai so se laisene ni sila po Samoa fa pe fai le se laisene ma te whanga ina lo passport pa ia le lo swafa ia mo tato ai ngo foi lo fia mala mali cashback ma referral ma fai la vona e fesi mai ele ama fai na lo apalai mo na ia tato ai ngo foi lo sa pe ona la lai fa fatu akilani ia fai la vona e vili mai fa sai mai lungal ma so Facebook page ole ka for you pete fa sai mai le ma so numero ole o vale selau lua fitu 5 no valu o valselau lua fitu 5 no valu ia pete afa pete fisu mele matatu atusi o le tolu selau kai South Road Manarewa fa fitai lava fonga mua mole apno mania selelea fa pena fo il tumita ia le risama le sumale ni pule Rick the Man o le ka for you lena e fa fonga tile ni vaingo la oli mo tua o le fa meitu sala pa pele so le sene ave davali ele mfina avial davali mfina fa taulau davali ia tamale la nai fa anga mo toi ina pole lo matua au se upo lo fia wa ye o ile ai a ma wala o ile o longo winga ia afuila oi ai a fai o nai te mana o fa me lofa i se tas ia mfia na e fa ta wina stavale mai le tau tumla ngala le ka fu you ai le ai so like sine avita vale fa le tonu le so fa le tongi ai tana ia na em fia no so sonia tu le tau a Rick na mala na finga wenga mo oi ele sa idinga le o so sa to es fululu mala fa minute on the tale o le tula e tas 24 hours a day 7 days a week Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz Faasilsilanga tāua. Wa taunui whanua o lo fau mo le tātou whaleoloa o le Eveni Pacific New Zealand I au kilani nei. Mawala e dog pa tamaitai. Ia e maukingo fo I lava le vinga o papa I songa a lo o fau. So mai I le Eveni Pacific New Zealand store. Mai le asonga fuanga I le stonai. Se fulu I le taia wanga I le ono I le fiafi. Tu atusi o le tasi John Galter Drive, Auckland Airport. Whaapsanga I tonu lava ma le KFC. Au tawhane o le warehouse I le shopping centre. Ale mala e valele. Eveni Pacific New Zealand store. A fio mai loa Samoa. O oios tangata whai businessi, po o iei sau fuafuanga e amata sau businessi. O le Pacific Business Trust, o se whaalapu tonga, e langolango ina mwhautua ina so se businessi tangata Pasifika te tonu New Zealand. E mawhai ona tu ina atu le tautua, male au nanga e au no mas te tongi. Mo I lato o lo tau whaatu se businessi fau. Ato fo I mai lato o lo fia si tia na tina ina on businessi. E tele ne awala, e mawhai ona tu ina tuaile au nanga male tautua I businessi. E pe o whautuanga whapito mo ilo longa mo businessi, business assessment. Whatu pa ina lea o
sa tina e mole business investment funding. E whaia fo ia o onga ma seminar, business workshop or networking events. A wala varsi tion to mai mauna ia pele wha le leo atina e a tatu tangata whai business. A whai o lo tau sa Elisef Soswani e ori tangata whai business. Awa lono fwai. Avala au le fionga ia tuala Victor Maoli Mosef Soswani. Ile telefoni o lua tasi fitu, whātoro lua whavalu. Pole telefoni le eise te tongi o Varselau, lua waru fitu, fitu lima lua ono. Pe te hanga ilunga o le penga tawhailangi website ile www.pacificbusiness.co.nz. Maresi talai. Tātou ngādu lua whatasi e ati na e pisinisi mose luma na e maruio tātou tangata. Talofa Samoa o eni ma le whare tāwale la wiloa le Oracle Autos Limited. Fia whala wiloa ato mato tāwale o lo whalumia le mato la lai Penrose e mwhaina e whilwhili mai ai. A le aiso loi sene mwhaina mato whangaina le passport o a inga i le leila o ngaluenga le leila o tongi e tālafu. Talia umai mato so se ngaluenga casual part-time o watu ma le whamasina. Ai whamania ina le finance o le ama watu nisi o whamanianga. Food voucher 5 selau tāla ma le refill 5 selau. Whafsota e mai eni le olu tasi o whaono, pa tasi lua, pete suma ni matu ofisa autu, fitulua tasi fitulua 5 Grace Health Road, Penrose. E fia le fo SJC valualu mauso malisi, e whailo antula na sa ilinga se leni, e tawala i le wakafoni, o le awhaia le astona i aso 5 Iulai, i le Barry Curtis Park i Flatbush, e vala au whaaloalo tua i a inga mawo, o mawhtanga ala umua ese, ai maisalo tantu a inga malisi, tātou te fia whaatasi ai le aso a waso tātou sao, mo le whailo aina o le fitu 5 tausanga o le kolisi o sangato Iosefo. Whapea le whaaua wina o le polokalame o skolasipi mo a onga whelela malisi i le rei tausanga. O le sini au tu o le fitu 5 tausanga o le sulu o le whaamoe mo le kolisi o sangato Iosefo. Malisi e ua mo mia e le tātou lau mua loa au Soswani. Tulai mai an tātou ngā lulue masawa vali whaatasi le rei whaamoe tāua. A wale atina ina ma le whaale leia o sangato Iosefo. Wāwanoa pe pai whaatino ailau fōai o fisa o le Pacific Easy o Tara o Tahu Mamangele. Bev sota i maisui o le komiti i le ovalu selau o tasi ono o le lua fitu ono fitu iwa fitu wha ma le lua fitu ono fitu iwa vanu wha. Whamaruia le tua i lauanga le lei ma ia manuia tele le whamaratuina o lo fitu 5 tausanga sanga to Iosefo. O le fitu au lele ma le fitu ta iala o ngā amata e mawalunga lana au nanga tau early childhood education po a o ngā amata Samoa ma le Pasifika i Mangele e iai whaia o ngā le stala ma whaia o ngā lango wa lava tā pena mo le awa o ina o le whanau. E uti avanoa o lo o te toe, awa lai te whaatuai, ai lesi tala nei loa lo walo, kala au mai i le olua tasi tolu 5, fitu valu iwa fitu. Olua tasi tolu 5, fitu valu iwa fitu. E whaatulanga ai se taimi e te asi mai ai. Tasi 5 iwa tolu amo. Radio Samoa. Lui tau mō le aso. Pe a whea ngai tātou malangona o le te ena. When we face a sense of rejection, ruta i lona mata upu mua o le fuai upu e lua se furu. A ua whai atu o ia i a te ilato. A ua tau te taua hau o Naomi. A ia taua hau o Mara. A wā ua matua o ona mea ua whaia i a te au. E le ona le mālosi umalava. O le tala lea ua toe foi Naomi maruta i Beteleema. Ua uma whinaunga. Ua langona e Naomi ua mawaluma.
Lea ua talia e o ma le fafine mo api o ruta i lona no. E tau no atu Naomi ma ruta i Petele Ema. A e tele ane tala fafine i ala ua. Pe ua fai fai. Fai mai nisi fafine. Pe ia o Naomi lele le to alua o Elimeleka. Na o manuia. Lele ua toe foi mai. Le ai ma se mea e tasi. Ai o mai ma le fafine mo api. Fai mai Naomi i upu faaluma luma ma upu fai fai o upu te ena fafine o lona no. Aua tau te toe ta ua o Naomi. A ia ta ua o Mara. Aua ua o ona mea ua faia e le ona le malosi o malava. O le winga o le ingoa Naomi. O le matango fie manaia. O le winga o le ingoa Mara. O le o ona. Tusa lea ua fai mai Naomi i upu te ena a fafine o lona ainga. Awale toe ta uau o se matango fie. Ai au tau fai ngoa mai pea au o le o ona. Awa ua oui loina. O lea tua le mafua anga. Ua o ona ai lo o langa. Lo a inga ma mea o te whaia. Tele manoa noa i la ngona whaapea e whetaia i matatou i aso uma. O upu e tau whai mai ai tangata o lo a inga. O upu e tau whai mai ai tangata o lo no. O upu e tau whai mai ai tangata o lo whale whai ngā ruenga. Matangata o lau e kalesia. Ma e la ngona ai. La ngona pei ua te ena oe i totonu o se si o manga. Ai mana ia le mea na whai e Naomi. Ina ua ia la ngona ua te ena mai o ia e tangata o lona lava ainga. Lona lava no umoni. Wana tau tino ia i lato. Fai ngoa mai pea ua Mara, wa o ona, ai ua owi loina, wa mafua ona o lea tua. A o lea ua o toe foi mai, o te toe tāpu wai i lo ua tua. Ua o toe foi mai, o te tau tua i lo ua tua. Ua o toe foi mai, e faa tua i lo ua tua. When we face rejection, from people who hate us, be patient. Do not retaliate, but give your rejection to God. God will restore your rejection into something that you will be exalted later. A efe ngai ma fe au manga ruenga o le nei aso. Va aia i le atua. A fe taui oe ma upu te ena. A fe taui oe ma upu whaaluma luma. A fe taui oe ma upu fai o le nei aso. Ma e la ngona ua te ena oe. Va ai i le atua. Pei o Naomi. Toe foi i le atua. Pei o Naomi. O na whaea ina lea o oe i le nei aso. Tātou te tālo. Lea tua pa i ae. O le ou le malosi o malawa. Lilingi mai au whaamanuianga, i lunga whaasalaunga lau le iti o, ma lau televise whaasalalau i le nei aso. Lilingi mai au whaamanuianga i alii matama i tai o le ofisa le au whai ngā ruenga. Whaamanuia le mai moa, whaafofonga sila
alou atu nuu i le ne yaso. Le atu wae, manuia fe au mga luenga ua ala usu ai o tangata i le nei fo yaso. A o mai i mātou. A o i taimi ua mātou langona ua te ena i mātou. I to tonu o ainga. I to tonu o nuu. I to tonu o fale fai ngā luenga. I to tonu o le malo. Ia mātou langona ina. Ona nofo fi le mo. Ia mātou langona ina. Ona toi foi i laua fio. E manu ia ai o mātou mawhatianga. Tausi mai leo mai mātou i le ne yaso, i lo walofa ma lo wanga lele. Lo la suafa Yesu, ua mātou te talo tua i nei. Amen. Whaafetai lea tua le nā tātou tupu ai. Ina wana alofa fua. Whaafetai lea tua le nā tātou tupu ai. Ina wana lofa fua ya te tato umane. Ya pepese. Alleluia pese. Alleluia whawhetai. Ya pepese. Alleluia pese. Alleluia whawhetai. Ya pepese. Alleluia pese. Alleluia whawhetai. Alleluia whawhetai. In this update, an orange heavy rain warning's been extended for the top of the South Island until 3 this afternoon. A local state of emergency remains in force for Nelson, Tasman and Marlborough, where another 40 millimetres of rain is forecast. Fire and emergencies responded to more than 30 call-outs, including assisting with evacuations and rescuing people trapped in vehicles. Nelson Mayor Nick Smith says Emergency Management Minister Mark Mitchell is in Marlborough helping civil defence staff. The roads between Nelson and Marlborough, both State Highway 6 and 63, are closed, so it's unlikely the Minister will be able to get to this side of the hill until things have recovered. And severe thunderstorm warnings have now been lifted in the upper North Island. Orange rain warnings have been issued for Bay of Plenty this afternoon and Gisborne District tonight. And conditions are easing in Auckland and Northland. The body of Māori Party MP Takutai Tash Kemp is now lying at West Auckland's Hoani Waititi Marae. She was carried on to the marae this morning. Kemp's body will be taken south to Taihape for her tangi next week. Kiwi Bathurst winning V8 supercar driver Greg Murphy is against proposals to remove practical tests for full driver licences. The Transport Minister suggested changes to licensing in April. Murphy says the learning a young person gets through the full licence process is important for road safety. I'm not a fan of removing the full licence test if there's nothing going to be put in the gap between the restriction and the full to improve awareness and safety in drivers. It's the end of an era for American Vogue. Anna Wintour has confirmed she's stepping down as editor-in-chief after almost 40 years at the helm. The 75-year-old, who's regarded as the most powerful person in the fashion industry, is staying on as editorial director. That's news. In sport, Portuguese football great Cristiano Ronaldo has signed a new 2-year contract with Saudi Arabia's Al Nassr, reportedly worth $380 million a year. The new deal was confirmed the day after the club's latest coach resigned. Stefano Pioli is the fourth gaffer to leave since Ronaldo joined in 2023. Bevan Jacobs is the only uncapped player in the Black Caps cricket squad for next month's T20 Tri-Series with South Africa and host Zimbabwe. The 23-year-old was called up to face Sri Lanka over the New Year period but wasn't selected. So it's always a good feeling, first or second time. Just really excited to be with the group again and, first time travelling away with the group overseas. That is sport. Radio Samoa. Taslima Ivatolu. Amo.
e ui le whaingata Pei o se sala a se pangota Tu fesili ai pe ai sea Le o ti o se tui ina tinga La urupe ua le Ua mafuli le la au safa a paolo Le pale ua le so Mo tu le fa aso Ai pule lava o ele a tu motu Luali isi elo fa mai o vai vai Fiu e fava senga o nei tinga o ya Ua mo atu le sa taula ya yo le va ai Atua o ona le de ipu o winu ai Mai mau pe ana ma faina toe liu le tai Lo leo ma lau kitara se yo toe fa lo ngota si Ui I le te lo ua e fai pese a I le lani Ai o no lo umisia o oi e mafu ai lo tani Fa a feta I manui a le nei ua o sapai I le tale ni sa e fina ua o sapi Mapui e le a ai o anganga Tofa o e manui a lau malanga E ui le whaingata Pei o se sala a se pangota Tu fesili ai pe ai sea Le o ti o se tui ina tinga La urupe ua le Ua mafuli le la au safa a pao Le pale ua le so Mo tu le fa aso Ai pule lava o ele a tu botu Ki o tie o filo tui Tu unga mau Fe elo manu manu Ai se awe ave ai le safai ma uo Le sa mawai le fia fia I lo unei lutu Le sa fatari a weba ma ipo Tinga lava lo le ama ai le manolo Aua ia fafanga ipu mafautuanga Tama wa orisi a le tatua mafutanga Ai whamanga lua I so vai vai si fati wa sala Tafi malala malanga maua so nofoa I mana tua pea we italo sama Silonga ua umala umaneva E ui lava o se kou whau ke roa sa whaki e ki e tau E au sanga le ku mai Whai la ku yama Whasenga ku rau mu foi pule whai ko a kasi at si esi Ora wilo ai whare u koru fu e mare ko o ko si ala ko kasi whai me u ka rare mali I o lang Wa e more u ila sa Wa mangokor mafu ali Ma ua whango ele ele ai e kuwasa Rangi ai whingau Mea ua e lau whakau kainga Ua kongi sa fo I rongo nganu Ua le mumusi au la memba Ka rofa I ka mafukanga ua au o mangua o mala Ua sauki ai o paongo ma whare kalakala I o mawhakianga Ua mumuku wangu mahala o le la Ai le makuro I maka o mo onga Lingi I o langa peanga ma whai unga koe a maka Pai maru e peanga o se aka ai se koe kila I le amakanga Ka fia koe kilo kilo aku si au pau pau au whaka se o langa kala I kere ai ma oro fisiki so Ua ape se I o I koe maka Wha magalo lau ea kala Kele I o peke ka se kara O peke ma I o fau wanga sa Ka wairo nge I o langa O lau ka lengi maunga ruenga Ke wha asuru ni mala marama I o mo se se roa ake piko ko Ka ua kuyala mea whai maro Ai sau pea ya si au masi au whanga Pea ma o koe E ui le whaingata Pei o se sala a se pangota Tu fesili ai pe ai sea Le o ti o se tui ina tinga La urupe ua leo Ua mafuri le la au safa a pao Le pale ua le so Mo tu le fa aso Ai pule lava o ele a tu botu Lonu ue samo ai wai la le le basa la le oe inu o le basa
le so te filo malu ole tu feel le te ne samo ya mala mala male ta no le su le palu ava male su le tonga ya mana tua ya mana tua o tu pula ngata la boine ya so kasi mana ufa ali ali manu ai ti le fa samo na ole nanu fa amole mole so te filo malu now ya e ma wale poto sili 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 awane ya ona olo lua ia sili sili lo loto I went to the beach for a surfboard ride. Yeah, yeah, talele. The surf broke my fully and broke my coolie. Yeah, 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 yeah. Ra-cha-cha, ra-cha-cha-cha-cha-cha-cha. Ra-cha-cha, ra-cha-cha-cha-cha-cha-cha. Tinga, 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 la la la. Tinga, la la la. Tinga, la la la. Tinga, 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 la la la. Tinga, la la la, wa la la. Awele mea uli la le le ti e ti e. Ilunga ole wafu masau sau ole na ofe. Oso atu le maile to sole ofu vai. Wapa ule sami wasu sule pele we. Awele mea uli la le le ti e ti e. Ilunga ole wafu masau sau ole na ofe. Oso atu le maile to sole ofu vai. Wapa ule sami wasu sule pele we. Tinga, 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 la la la. Tinga, la la la. Tinga, la la la. E fa fi fianga o le ringa ngola woli te tolu mo e le tofa ya tu inga le wenga mo le fa we don't you me fa va no filima fa tala fa tu ai e le fianga ya mo le pola piu mo le pola io e mo tu au tu ina fa ni le tau li tu lai lua e mo tu bringi fi fianga nga le wa mo wala tanto filo inga ma le telenga ya le ala au kuso fi le le o le tu mo danga ale enterprise board group i marka wa fo i se fa mra tu mo i tanto i langan tu le fa ngolo ya so le fa ngolo masina e pe o fa pe i maini ta pedanga al masino you like ele na vai es foi lona so lua fa tala fa toi la le dia woli la telenga malo le fe le fiva malo le tawata ya malo fo ile tawata i malo le nga due fo le ya so i tulanga tu tema nga luenga ia wa fo tau tuai no se tato wa tuno ya fa stai le tu le fo tato e feilo e wina lo wal tau ya lo la ngona ina ma fa na fa na le lo fo le li ya na fo tu ol vai ya ma se fo il mato no fa tu nei ya ilo na lo fo mo na ngale ma lo so fo ya man ole fa yo le fiva malo le tawa ta i se le savili le sa we la ki ole tau ma fa na fa na ya le timu ole wa tau mo le sina ma se le ti ole fa melo fi se le vai tau le na le ko ma fa ya e to ulu va so lo fo yu wanga le nga ya tu le fia na ni lo do winga le ma se le ton wa ni e su elo ma sta vale tato ta ole le ya pe ol fo o to inga tau ne ya e pe fo na ta fo ile malo le atu no ya tu langa fo le ole saval vali le ya ma tu langa fa pena ya ai o tu langa nei vai tau ya o pe o fai ngo fie nei vai tau tal fo me uma wo lunga online ma tu langa fa pe ya e fa nga yo uma me ma fa nga yo lunga ta to website
ia e o le apply o lo tulang fo le finance mo fa tu pe no lo sa ia e upload ai fo ia lo trade in so o me o mala o lunga le website o tulanga la ne to inga tau fa pene ia e mfaya na no fo ile tulanga fo le lo mota ia ma e fai fo na e li fo lunga tato website o le enterprisecast.co.nz ma fai ona mau o mai fa matalanga o ta avale o lo pa ufa pitoa o lo iai le link i au tafa ia o lo iai fo le tulanga fo le up to anga mo le maxanga le ono tausanga lo e fai ana mau e malau pe meni e me nga fatia mtulang fa pena ia o lo mau mal tato website ia fa pe o lo fa tu ngata fo le nei tulang nei aso tulanga o le tau ia o lo iai le tato website na e mafai ona e sua i lunga ia lo mai o fai ona mau mai tato ta vale ia ma tulanga fo fa ngai ngoinga o tulanga finance pe fa pe te tu tilo e fa ngai finance fa tu pelo sa le malo va tanyo la man to ble to fa la van to le divine on la ia mo yusu fi ngano ia be la vona ba to wina fu le masina de just olona fa unga ia mi sela batang se masina fo ia le tele ia ta to fa li ngai mo la fa to ta vale pe a fi le o le to lo to ale yes sa le la pa ia tau talanga fonga mua ia e fa tai fo mo mato wa no ia e atalo fa fo ile lo se tato wa tunu o fai ona maua ia tato fa salonga le nei tu la o le aso ia o le fo tele vi inga le tua ia o nei aso fo i wa o fa po so i fu ma leola ia le ngata ile ia o lava singa ma tu langa lo no pia ia se tato atunu ia fai fo ona maua ta fa salonga nei tu la le aso ia o tu langa ma sani lava o lo tele mano no ai tato wa lot fo inisio fa ta noanga ia o le sia tato ia to lo mfai ona o le budget cars ia o tulanga la ia o lo tele tato ta vale pa ufa pitoa i le tulanga fo le mobile fa ma avenga ia po le amata fo le limas full di matala i le vaiaso lo no ia e tele o nga fatia ia ai mai se nei vai tau ta so i fanga ia o tele mano no ai pe on fa i lo fo i le tulanga o tele tato ta vale apu pe ni sio o ta vale o li fa ile le to telo si tato wa tunu ia matu nga fo le SUV ia tai fitu no fo pe o ta vale yo lo afo ia o lo tele ia o lo o lunga ia le ti man fo le fo vai tau ia o tulanga ma sani lava afa pe o ma wo fo ilunga o le Facebook ia po lunga TikTok po alava ia tulanga o social media nei vai tau i amato ia mfaya ona e vili mai le i tato wa telefoni i mfai ona e tala noa i lau lava ngana i le sunga e li pule ia Terry ia tama fo i a tau ia polo nei tangata i le oval selau ono tasi ono fata si vanu ia pole a lava i tulanga po i eni fesili ia ma se fo i tulanga wa umana faa fa nga yo ia lau tarsanga lau finance lunga tato website ia fai ona vili mai ia fai ona mato follow up ina ia vave fo i ona le tulanga o le process ia vave ona moa lo sa ia fa pe o mo foi stai me suma ia ia o tato address na o le 515 i le 553 i Craigsouth Road i nei Manukau ia fai ona suma ia ma tato fa so fo ia ma au tiro fo i tulanga o ia le mana mi nga so swan ia wale tau sa i o sa nei vai tau ia se man fa sta tele la mo mato wa vanoa ia lo famia fo i le tua ia so e ngonia so i lo o nanga ia fa fonga mau fo se tato what to know ia lo famia le tua tato tu fe loa i se ta mo ia i lo na lo fo malo na ngale ma bien ne ia so lo Talenga fongo? Ja, tanto mai tasi pe ona talangi le vaingo leso. O le to fai le kuso fie le leiwa vela vo ia mafonga tambo moli o le tua. Ma la unanga le Enterprise Border Group i Manuka o Silium Leonus fulu to sanga o le lanto o danga ele ngantang au kilania e mise fo isi pi tono o ni sila vala o le ovolo selau ono tasi ono fantasy valo.
lima fitolo Great South Road I Manukau le la tu tusi le da e se le nei so sa le vaingo la woli o le ua los fulua ma la fa midu te mote ni le tu lai tasi ma tu ona program la abring tu le ola I le afo le tasi Radio Samoa.
Hey, don't be that guy or that auntie ignoring a sore throat. This isn't just some drinks and lemon tea in your sweet situation. Untreated sore throats can lead to rheumatic fever. Nobody wants that for their family, eh? Go get your Pepe's sore throats checked at your GP, school nurse, or pharmacy. It's quick, easy, and most importantly, free. So come on, whānau. This summer, take care of your tamariki. Get it checked and get it treated. For more info, hit us up on socials at Stop Sore Throats or visit stopsorethroats.nz. E te le mai loa le taimi o soi se lolonga. O e sauni. Aua e te whaatali se i te tele ti munga. Ave ese o te ota mai tali vai o lo mauta. Wha mau le lei lalo mea tō tino e ono wha aleanga ina. Whai le lei tō fuafuanga malo ainga. Mo le taimi o a wha malo longa. O ni nei minute lava e te pena ai i le taimi le nei. E au ngā mo le taimi e tupu ai le wha lavi. Wha mua le saunga le mua o e malo ainga. A wā wha lavi wha le nātura. Tanga i ane le aucklandemergency.govt.nz/floods. Mo nisi whaamtalanga. Talofa Samoa o eni ma le wharita vale la wiloa le Oracle Autos Limited. Fia whala wiloa ato mato tā vale lo whalumia le mato la lai Penrose e mwhaina e filifili mai ai. A le aiso lo i sene mwhaina mato whangaina le passport o a iainga i le leila o ngaluenga le leila o tongi e tā lafu. Talia umai mato so se ngaluenga casual part-time o watu ma le whamasina. Ai whamania ina le finance o le ama watu nisi o whamanianga. Full voucher 5 selau tāla ma le refill 5 selau. Pafsota e mai eni le olu tasi o whaono. Pawha tasi lua pe te suma ni matu officer autu. Fitulua tasi fitulua 5 Grey South Road Penrose. Oceania Career Academy, Sauni! Kako oi, kaule kaua! Hai ana whai! Wāste lumaga I maguia! A whaia sa ili se la asanga fau mo e. Awa loa e teno whai. O le OCA e au tawina ai o e imtata e sese. Maua visenga fau fale, vali fale, palasa, male soi fua malolo ina. O le nei ava noa e anga va ai tangata no fo mau masiti seni New Zealand o loo halala I au kilani. Le sitala nei loa I le OCA I le go.oca.nz/apply po le vili mai I le over selau ono lua lua valo fitu tasi. Over selau ono lua lua valo fitu tasi. Talofa Samoa, o Ateshna Ryan, o le Licensed Immigration Advisor mo le Auckland South Immigration Consultants. E visosoani mo so se tu ai ngā visa e malanga mai New Zealand po Australia. Telefoni mai nei loa I le o valu o tasi o no valu wha fitulua. Po le olua tasi o no valu fitulua tolu o. Radio Samoa. Taslima iwa tolu. Amo. Bread of life sent down from glory. Many things you were on earth, a holy king, a carpenter, but you are the living word. Say it now. Come on. Talo falava tatou tunu mai le nei fo I aso I le tatou podkalame o la retole o te fia fo I whawhiloa I eti oe e le suafa silisili o tatou li whaola o Yesu. O le upu e mai le tusi lea lua nofo I ngā tupu e lua se furu al whai upu e tolu e le tala I le tupu e ngoa ia Iosefatu e whapea. O na mataua I lea o Iosefatu ua ia whaamalosi ai e sa ili I a Iova. A le autua te talanga e whapea o iai se mea o e fefe ai. O le mele o le fefe te le whaitatu mta upu e whatatau nei langona le fefe. Wailo o le fefe o le vaenga o tatu natura. A wai fefe umalawa tangata. Peitai. A ele whaitete mapulea le fefe e una whaonga e le fili le fefe o se au penga malosi e mawhai. Ona fasioki ai oe. Ia pe whaako I lalo I nai oe. Awa a pulea oe le fefe. E le mawhai. Onga e koe ngai oi. Ma le mawhai lava. Onga e koe anga I luma. A ele whai ala I se whainga. Ia e unga pulea pe control oe. E le mele ngei o le fefe. Kero iskanka a fefe ua namba. Le namba o malo. O le se me whai. Malo ala e laku ale. Kanka kakwa ala malo o fefe. O le mawhai koe ngai oi. So le mela. O le mea muni. E le mawhai
ona tātou sola e se mai I mea tātou te whewhewhe I leo langa ngei a wāwhoi la o lo tātou iai leo langa e soifuanga le nei e whea ngai tātou malu I tau e le mawhainga ko awe se alu I kau e anga I mai o le soifuanga o lu I tau o isi la alu I tau e anga I mai e le mawhaia ka ko malosi e ke le tele le lai mafuai o nga ka ko whewhe mai whai lai a apre amo e ai whai tau kusinga ke neselo mtau pusifu lima whai mai ua whewhe apre amo ngai whai le kala le tue apre amo awe ke whewhe o lo tarita o lo kaui makua kele o awe ke whewhe o le whewhe ai whai kuspaia o le tele o ngai whai le tua au le whewhe nga whai whai ai o sua au le whewhe so o le whewhe la e leo se mere nei pea o inga pūlea I tātou e le whewhe awa e se ka ku whai unga whai e ele tupu fo leo eskia e kemi nga se fo eskia nga whewhe eskia se fo ilanga me whai ua whewhe ua le whaalangolango I le tua ai ua whaalangolango o I kupito ngai lai ele kala fo lea Isaia tol se furu whai mai kala le perfecta o I tā lofa I e o ifo I kupito o e whaalangolango I ai kupito mala ko solfangua whai mai kala perfect o papel o ai kupito o tangata lava I lako asia o whaalangolango I tangata ai whakala tu spa I whai mai e whango kangaka pe malai I tangata e whaalangolango I tangata longo wingala a e whewhe o le lapuka ingar ku spa ia aua e ki whaalangolango I tangata a ia sao le me ke suru iai e whai lai le menga whai e le tupu leo Iosefatu whai mai inga ua mai au kau marolosi mai a moni ma moapi mu uia mai le maunga se ma I mu leo seiva tangata e whai mai a e toma ua whaalonga kala whai mai kala ua o mai whai mai se whaku lele ua mai au kau ke le aku e malosi aku lo tātou ai le ngaka inga o mai ai whai mai tala ku spaia whai mai o la le ua pae le au kau ua mai pingi nesi ka ko ngu le laka mai e le ngu ungang ka ua whai mai nu ungai laka mai o nga ua mai pingi ua mangu malo ai ingala ua le whai koe ka ofi o le ua ngai mai whai mai la le tala o na matau lea o Iosefaku ai maa ngai langa benga whai mai ua matau Iosefatu o nga wha malosi lea o ia e sa ili ia Iova wai e whewhe ai sa o le menga whai o Esekia nga whewhe e se langa menga whai kei minga ngosoi o pito o Iosefaku lai maa langa menga whai nga whewhe ai whai mai ua wha malosi e sa ili le tua la le winga le upulea wha malosi ke lo o nga whewhe ule se malosi ke o ua vai ule iso wha mo e pauranga pe mila o wha koe ua nampo ua nga kai nga namplo mawha ua namplo ki ngoe le mingoi ale menga whai merkara kuspaia ua whewhe Iosefaku ai ua wha malosi o longa malosi ngai ai nga wha malosi ai e sa ili ia Iova le langa e vai le ungor kau e vai le ungor kau makua fulu ai le ao le tua ia le ngu le nga koe wheka wa ia I lato whai mai ua tau Iova mo le nuu le tua o nga isia ua iloa e Iosefaku le mea nga iai inga u whewhe mo e whai le aso le nei a whai o Iese meo e whewhe ai ua vai aku le se wha moe o le lui mo o le aso le ngehi e iai wha moe pe a sao le mea e ke sa ili iai wha malosi e sa ili ia Iova awa ai le au Iova ia ki oe e le ai ia se mea wha sanga tau ia oe le tua wha fitai lava pe le ai se wha moe ai oe ia te I mātou māku ke mangu malo pe so soangi se ule se wha moe le nei asa ona o Yesu amen.
Sifungwali now Vani and Tolo Major Tolo to Tamai Tolo Twine. Le Polgala down, I read Tolo more in Tanto Ledia, so for Wayla Leia, so far Timu, Toy Mano Silang by civilian issue. Time you are more cinema sele, a Manu Kone, about to want to let Tanto, and Walale Lumagwile. While a Waffy Malanga Ingal Tanto, Tro Taylor Yale, Topi to look, Manto Lavaya. On I to my Ilvailung or Nisho Vang or Telephone Manilo Sa. Il nei vaing o le woli le fenga ye manga wenga tute ma faiva no filiba le gantelia ni se fu fanga lo anga in toile malo le tanto sto fa to no wina mo le fai ngol nei va yaso mo le tulanga nga fa tai il sunga le fai fa ya pasta la fa le copo l'Assembly of God l'anno i so il nganta mo le polgala le so ya mi se fu le ya va yaso anto ya mo pele malo suletino sa fa silisilia la le nganga ya wale tu malo no filingalo toe ma wantu sei si fa poponga al programme ile sunga fua o le vaies fule sumo muli le o masino yuni ya va jalavantu ya UB36 malinga dai America evangelia ma yava tan yelu lua futu i ngatu ya mo tu ma vale ma futu mele di vangola huli le tu mi fu stem ya onanga ya tule piki mai le fana wa onga le tu wa ya onga ile neia so for raile ya male nei kuantalo na lua lo knowinga o le si lua vai aso ya o le anga o ngau foi ka ko ka poki ya maka ko pusa aisa ile fainga le ulai kinga le la no foi le fane o le wha toa uma o tātou tui pui pui ar COVID te tau ona whai. O se au wala i tau sia le lei ai tātou, o tātou tua a mātutua, mai e pele i ai tātou. E pe pisi le COVID le vau tangata, lea e ono a whai na ai tātou uma i a wala ese. O nisi tangata e sili atu ona tinga aina nai lo isi. Mo le pui pui a oe mai se mai onga. E whautua ina le whai ora tui pui pui ar COVID mo tangata uma o limas furu tau sanga malunga atu. E le ai se tutongi, mai ma whai ona whai pea uma le ono masina talo ona whai lo tui pui pui rata mai ar COVID. Pena e maua fo e wha mai. Mo le whatonu ina o sau awa noa po le fia maua o nisi whamatalanga. Whawhatsota i lau fo mai po le whale talawai. Pete tanga i le bookmyvaccine.nz. O silia ma le luas fulu tausanga le tautua le Aro Memorials. E ngau sia lantou maa whaamanantou i o loa ananga tā. Maua maa e fua i lau whaasoa. Ma whaifoi ona lei bai, whausia i lau manao, malafoina i Samoa. Tatala mai le asunga fua i le asfarei le mai le iwa i tai au i le lima i le afiafi. Ma le astona i mai le iwa i tai au i le tasi le awauli. Awhia ne loa i le lualua o Massey Road i Mangele, tolu tasi tolu Great North Road i New Lynn, po le tasi fan tolu Cavendish Drive i Marukau, pe tanga yane e le arrowmemorials.co.nz. Le Arrow Memorials, wasilia ma le luasful tausanga o lana tautua. A o tātou wholau i teimi whaingatā o le soifuanga. O le ka for you, o le awhisosoani mo oe malou ainga e se sā tau maualalo. I le teimi nei o loo maua le SUV, a mata mai le valu se fulu tala i le vaiaso. Piki apu a mata mai le na o le se lau lima se fulu tala i le vaiaso. Ma tau te whesosoani atu i a te oe malau paketi. Susu mai loa, talia so se laisene, New Zealand po o Samoa, ia iai se ngaluenga tu mau. Vili mai loa i le Car for You o Valselau lua fitu whaiva o no malu. O Valselau lua fitu whaiva o no malu. Po le tuatusi o le Tolselau Great South Road, Manurewa. Le Decor Cakes, ua ono sfulu tausanga talu o na tatala whaitutoa. Ma tautua i whaipoiponga, aso soifua, whauunga, ma so o se whaamoemoe. O keke uma, e tuu whaitasia ma le whaamaoni. Mātou te au na atu i au mana o ngā whaapitoa, a wale tu ai ngā keke molo whaamoemoe. Vili mai e tala noa ma le au whaingaluenga lau fofonga fia, e le ai se mea mātou te le mawhaia. Susu mai i le Decor Cakes, se fulu wha Queen Street, o Tahu, pe vili mai i le lua fituono, ono fituono, lua fituono, ono fituono. Salvantu il Tabaya Nicole Wea, e mother to one for la Ulfa Muldiva Yasul to Fina Agnes Merida. In Kansas City, Utah, America, today, I love from Tabaya to Loma Isaiah. Original Tanto for a linga to Wayland Tanto or Fisha, while I've let long Puli alone to Paia, Malo to Malu. It is your family where fountain window fight all the day for Masina or Uni what Tanto Ye.
E pila wana masia ia tātou wha silsilanga e tomu antu lava e le tātou wha silsilanga le rei. Ia e winga i le tusi o le vau filifili antu ai ma le tusi o le songa mo i tātou. Ia whale polu ma fue lo lo le tātou tino. A wada i ngalo sa lo minga o le tusi o le songa wha tasi ma le lo minga o le vau filifili. E mawai ia wha lupenga o Samoa i sisifo tutuila ma marua o nisi o talatu o Samoa. O le matafa i o le matangi le whainga o wha le lawe pe i o wha i poiponga ma liu o le osi o singa o ainga Fesile fa inga o Paolo o si I wha alo alo wha langinga i kale sia ma le tele o le ngangana o wha alo longa e na o le fitu se furu tala le tau. Na o le ofisa fo i o le radio Samoa i le tolu pan tolu ono Humboldt Avenue Marukau e maua tuai saulo minga. Morisi wha mtalanga wala mai le tanta ofisa i le I tāpu nia I le afo le whae le fiafi a songa fua I le aso fo reile. Lua ono lua tasi lima I vatolu, lua ono lua tasi lima I vatolu I le rumera. E ma whaiona e wala au maiai a whaiona e te I lunga o le tātu penga ta whae langi. Ja, ta I lano le shopradiosamo.co.nz shopradiosamo.co.nz o na whai mai e leo sau oka ia o na avatu sa o a leo lau tusi e tu I nāntu iau au ia po o lau mauta po o lau lawa I ngawhia lava o le neike lope wha tai. O le whaasilsilanga mo I lātou uma na tupunga mai I a talataina nofo maui mai tua tuinga mala talataina. O le awhai o le tātou taladonga mua I le asangafua o le vea sfaua so tolu se fulo Iuni I le intulai tasi le wauli e whaiele I le tuatusi o le Church Unlimited Cafe I le tolu pa lima te Atatu Road I West Auckland. Ma tau te wala awa toa I le awa ma le whaaloano I le paia ma le mamalu I o tau ai tu whaalupe. A whiwhio mai ma tala au mai tātou te whilo iai. Mo whaafisili tono New Zealand, whaafisota iane le o lua fitu, whaalua o tasi lima lua ono. O lua fitu, whaalua o tasi lima lua ono, I te tonu o au se talia, o le o wha tolu lua valu, iwa lua iwa fitu. O wha tolu lua valu, iwa lua iwa fitu. Taielo sainia le tātou wha se silanga le dā, e talataina valusia talataina, le ala I Salanoa William Palmer, tu inga malava alotu talataina, mai fo po ona sa I Palmer, mo I lato umalava, na tupunga mai a talataina, nofo maui mai tuan tu inga mala talataina. O le whaasilsilanga mo le a inga sa lua fau I ta fito I mangiangi. E mua na mātou whaatulu wantu I lau whaafunga anga Samoa, ai mai se upa ia mau malu wha le malo, ma malu wha le antono o mau ma malu wha le tala le lei. O I le nga whatauli mai nei se mātou whaatalanga, a wai tu mau pēr mai le amatanga e o I le ngāta anga. Tulau na lava. I le matele ma whaaloalo e whaamarato on tuai le ainga sa lua fau I le pitono o ta fito I mangiangi. E mwise paulo mangafa e malu eisi o mātou ainga. E ala tātou maafutanga e peo na māsini ai e whaia lea I lea so a tai au lea sto nai. A so luas fulmalavalu Iuni lua whilo lima I le tūlai lua I le maunta le whionga le teite I fono I le se fulu wha pe salo pleisi o tara. Whaamole mole mana tō maila ula fonga e pei o na māsani ai. Ia malau plate mo le tātou I puti mo lea fiafi. Morisi whaamtalanga whaamsota iane. Ia le tātou numera leo le olua tasi o valu o ono no tasi fitu valu. Olua tasi o valu o ono no tasi fitu valu. Morisi whaamtalanga whaamtei olo seinia. E le teite fono male laulaua fono le maafutanga. Ale a inga sa lua fau I ta fito I mangiangi. O le whaasilsilanga mo le mafutanga a alomatama whanau o vau tupua I whale alupo. I le awa ma le whaaloalo e toe whaamarantu antua I le paia ma le mamanu o alomatama whanau a vau tupua I whale alupo. O le anto e whaiala tātou fono I le stora nei a so lusful ma le vanu I Iuni. I le tulai se fululua I le awauli. I le no fuanga ma sani o le lua se fulu pa lua West Ho Street I West Coast I Glen Eden.
o le tatalo ma le nganga maulalo ia tala au mai tātou te mafuta i le aso i le alofo le tua. Mana tua mai lau la fonga a wale wha moe e pei ona antou whaina. O se soani a wale whausia o le malu malu fo le ka le sia wha potonga Kirisiano Samoa ko le whakasai vau tupua i whale a lupo. Wau tailo se nia le rei wha silanga e le wha tamai ia pasta la mostele pui mai ma le ofisa e morisi wha mtalanga wha so te iane le whailau tusi i le olua tasi olua ono iwa lua ono olua tasi olua ono iwa lua ono o le tātou wha silanga tāua le dāmo le mawhtanga alo ma tama whanau a le bitero o vau tupua i whale a lupo. O le isia tātou wha silanga leo tanu mai mo suli moni o le tina ia tau mai nuu mau po o mau o tanu ngā manono mawailima. E tia pia ia mabalu o Samoa i upa ia le popo mau mamalu Samoa. A wae whaingata o upa ia e le avea mau mamalu e le tō e sea. Ai whapito au ngafa se whaamatalanga i suli moni uma o e na soifua mai le tina ia tau mai nuu mau po o mau ua sila fiai. O le afio anga o tanu ngā manono mawailima. O lo papa au malala i so sei tu o le lalolangi e whapea. E pei ona whai unga whonoina i le whono ia a perila lua whelorima. O le a whaia le isi an tātou talanoanga i le ansolunua ansolusu tolo iulai. Lua whelorima i le itulai tasi le awauli i le mauta whono le a inga i tanu ngā manono i Samoa. Mata uputu mau o le talanoina ma le sa ilia leo se tasi e tausia le tātou i tūtino i le suafa a toa mafuai upolu. Ia mo le silafia ua toe o tātou ma le isi tu ainga e le i pale i le sauwhainga a le nofo a suafa pe pale i le taupulenga o mea whai i le ainga poto. Ma o le ale a vehalo le awai mai e tau fia pe sui ai se whai unga o le antasi pe mafuli i ai whirangalo lo tātou ainga. O mai sau taunga ma sau vai tau mafa o le awoli e morisi whaamtalanga whaamsota iane le numera o le fitu lima valu fitu luaiva o ono valu lima fitu lima valu fitu luaiva whaamtailo se nia le tātou whaasilanga le da e mafa vātau fuatino alo yafi lilo mayava kuveve tua sa seve tupuola alatina simi shi cam ma koroseta manase fasi silanga ta wala da ya mo suli moni o le tina ya tau mai nu mau ya po o mau o afia anga o tanu ngā manono ma vai lima i Samoa. Ma le tātou wha silanga mulimuli suilanga langa o le fast mo sa fanta numerantasi i loto whanga. E wha silsilantu ma le wha alon tele o le a whiala fontanga suilanga langa uma a le fast mo le tu malo sa fat le tu malo sa fatatasi e au fiaia fio anga o salamumu sa anapu sa tawa maloto fanga o fa mo e faia le so sa le so no le masino yulai lua felulima i le tu lai fa i le fiafi e faia le monto Samoa i le tasi fantasi beta drive i mangele fa sanga i tonu lava ma le taulanga fa tau e tala watuai me le avatele i tupu mai e mawhale upolu pa olo mangafa ma tama whanau si o tātou i tu malo wha palota o sa fatatasi tātou te awai fatasi e so ala upole ai so tātou sao mo se feso soani ia mo le tātou sui whaorioli o le fionga ia anapu seve tei fui moono o lo tapena mo le whainga palota o lo loma nei o le tele o lima e mama ai se avenga tātou whilo iai leanga le lei o le tātou atua ai morisi whaamtalanga whaamsota iane ia lauvi a sera i le olua lua tolu o ono lua tasi fitu olua lua tolu o ono lua tasi fitu whaia ma le whaalo an tele sui al komiti mo anapu seve tei fui maono. O nisi dau tātou whaalinga lau tolu mai le ringvaengo lea so i le tautumala udanga lea le Radio Samoa tasi lima iwa tolu a mo ia tālo sia o le dahe te mawhanawhana ma e mangole lei mai le kimu lea o lo o ioe umana timu lau fie
e whai mahi e pea e leo tui umi fui se teimi o na tu ua leo a onga ana ia tātou whanau. Ia si aki le lau tāwale, ola le ea mawhanawhana o lau tāwale. Ia pōle ngā lawa e ke whanau aku voi le lau kāwale pi e pakia paka mai voi le o lape a wha o la kurakai au. Ia, ongo sa, alu sa idi sam kāwale. Ira un tui tasiri me ucho nan tale o lengi tulai lua ta pena mai leu lua e li. Ai sa hu chola vaenga o telefon ma tātou tala le ngana sa mua pe a tale lua. In this update, the Emergency Management Minister's praising authorities for their fast thinking in today's wild weather. A local state of emergency remains in force for Nelson, Marlborough and Tasman, where an orange heavy rain warning's been extended until 3. Another 40 millimetres is expected to fall. Mark Mitchell has been in Blenheim. He says the affected councils made decisions early and our first responders have been outstanding. People that need to be evacuated have been evacuated and everyone is well prepared at managing, from what I see right across the country, the weather events that we've been hit with at the moment. Dozens of flights in and out of Auckland Airport have been disrupted by today's bad weather. 30 flights have been cancelled altogether, 9 others delayed. Auckland Airport is warning travellers to stay up to date with their flight information. School holidays kick off tomorrow and the airport says 60,000 travellers are set to pass through. A driver's been charged after he allegedly shoved another car off the road in Auckland's Manurewa early this morning. The car hit a tree, killing its passenger and leaving the driver in a critical condition. Police say they knew each other. A 56-year-old man will appear in court today, facing 2 dangerous driving charges and 1 for driving while forbidden. A warning weight loss drug, Wegovy, might do more harm than good. The drug, which suppresses appetite, will be available by prescription from next week. A US study by the Centers for Disease Control reveals the drug hospitalises nearly 70 people daily in America. CEO of CaloCurb, a natural appetite suppressant company, Sarah Kennedy, says this is likely down to gastrointestinal issues. That really can go from nausea to constipation to even diarrhoea. That's news. In sport, Bevan Jacobs is hoping that sharing a changing room with Indian cricket superstars such as Rohit Sharma and Jasprit Bumrah will serve him well for the Black Caps. The Auckland Bat is the only uncapped player named for next month's T20 Tri-Series against South Africa and host Zimbabwe. Jacobs was part of the Mumbai squad in the latest edition of the Indian Premier League. The IPL was an amazing experience and I got 3 months there to learn new facets of my game, but taking away from the technical stuff, there's also a lot of mental learnings that I've got from it as well, which I know will change me. So hopefully I can bring what I've learned from there into the series.
Out of favour, Queensland Origin winger Selwyn Cobbo has signed with the Redcliffe Dolphins for next year's NRL season. 24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. Yeah. Feel my feeling kula running kaya. You still Samoa, where my man. No matter where you go, no matter where you are. Oh, Samoa, I didn't know that.
It's time to find home. We know the way. Watch this way, don't gonna ride on the wave on a quest to my motherland, motherland. One wish for the venture. Oh, did I mention? Now, ladies and gentlemen, who's about that time? Turn this thing on out. Samoa listeners, this is Cece Winans wishing you a fantastic day. God bless you and keep listening to Radio Samoa 1593 AM. Talafalava, I'm Annie Pulitiwatua and you're with Radio Samoa 1593 AM. Talafalava, this is Ali Lotiti and you're listening to Radio Samoa. Tasilima Ivatulu Amo. Jalo falava o tu finga le tau tala. Talafalava o David Tuale nei o lo e whaafonga mai pei le Radio Samoa. Tesi lima i watolu a mo. Samoa i manuia lau whaafonga ma lau whaasau Samoa. Lord.
Wa vi nga sui fi lo yo le vang ola woli chai tolu mo ile fa wo wina wa nga we nga chung chuma fa va lo filima ya fi fo ye nga yesu ma ki landi le tu wa yo o nga fa na le kwanta lona lua ya le sa uni tu ye fa ngol le va yaso mo ye fu ngola fa nga ye mo o to ai nga fa mali sa lu ngola le jele a fa jemalanga iva lele siaki po o anu sa o va lele ile taimi ya no le fa le tonu mai wingo le tau ya I tatu nei au kilan ya talo si ole dawa e lava sa uni ma e lava ta pena foi e tanga ya to piki le fana wa onga ile temi tu wa ya onga ole de ya so for rail stimulo tumma ya ona fa e motula ia le ole tula ngai pe ole ya tatu pasene ba foi no mera o ilan to wa mai a ona le si tala ile finga pano to tele sa mo ele fai unga le masina o au kuso ya e malo le fa malo lo si to di vai ngola woli malo le au solo malo le sila ya malo vo ko e mo ngai ri kai ya le so Vivianga sui fi lo yo le vangola uli le fai un ole vai so nei ole fa mai fa ele ta longa e pola so anta ole ya fa ele ta longa le au to mai ta I Samoa le manusina se fulu le lima ole ave to ye ma le au le Australia e fa ele na I fit ile afa le ole lua ai la woli ole so anta ya o ile fi Australia ko fa sa ku Viking Park in Canberra Australia ya ole fa yelo tanto ta lo ngana le manu sina ma le Australia e ile tu pa le o to mai tai mo o to lo ala ina ile la mo Australia in Canberra
Le I manuia ia le tūlanga I pēra ia le tālonga I le pō I le vale o le Panthers ma le Bulldogs ina ua malono ai ia le Awal Bulldogs I ai e ono lono inga na o le score ma le a I ai e valu le na manu ai le Panthers I le pō I le vai antu I lunga I le whaatūlanga na mai o le table timidei I le tamasanga o le nakapili ki le anta tau te mai mua ma tāmpua ia o lo tulanga mo moile Awal Bulldogs, lua le Raiders, tolu le Storm, fa le Warriors, lima le Roosters, o le tuono tu le Panthers, tu fitu le Broncos, valu le Sharks, iva I le Dolphins, ai tu se fulu le Manly Sea Eagles. Sfulmatasi le Dragons, se fulu lua le Cowboys, Knights I le Sfulmantolu, o le West Tigers tulanga Sfulmatfa, o le Parramatta Eels, se fulu le lima, sfulu le ono le Lapichi, ia ai uli melka ko sa ele aulea le Gold Coast Titans I le taimi nei. E langa I antula le poana nei le tula valu taimi New Zealand le ole aftau le Sea Eagles ma le aule le Jerome Luai le West Tigers. O le tāras fulu le poana nei ole aftau le aule Knights ma le Raiders. O le so antau le tula lima le fiafi le ole a pingi le Warriors ma le Broncos. Ja, o le whaatulanga mai I tātou talunga I o le so antau iau. O le Dragons, o le awhataui ma le Eels I le afo le fitu I le pō a tai au. Ona tōlunga fwoi leo tālunga le Stonai, le tālunga lea le Dolphins, ma le la piki. Whaiale le toi sfulu minute I le tulai se fulu I le pō. O ngā kāko woila I le lotu I le aso sape, an tātou o lia I le lo folentua. Mai a tōna I whaisina au koma, whaisina au malo longa sauni mai, leisi tālunga whaitau lia le vāo le Melbourne Storm. Ma le au malosi le Sharks o le taulunga leo tālonga o le aso tōnai o I le aso sa aso nei I le tālonga lea le Titans ma le au a le Cowboys o le aso iwa o le masina fo le masina o Iulai o le fo I wasauni atu iai I le sailinga champini o le tamasanga o le State of Origin I le nei fo I tausanga e piona iai malo tasi na le New South Wales Blues ma le Queensland Maroons e piona tapena ma iai Tali malo ai ia le State of New South Wales ia tātou tālonga po le tālonga na e sila tālonga I le tūpau tumitai e wha ma le tālonga na I le tūpau ali ia e peo le tō tele tātou ia whaali e o tātou mawhauwhaunga ia e koi kiki a le se shoka koe le ka alu ia o le teimi wawa tonu le tūlai lua tāla si olo o family ina oe e malau whawhunga fwoi a tātou musika sui whewhiloi o le ringaengo le hauli o sauni atu le manu le tulu e piki mai le whana wa onga I le tu wai wa onga I stemia le o toi mabao. Got relatives visiting New Zealand? Don't let their travel emergencies become your problem. With Southern Cross Travel Insurance for non-residents, they're covered, with assistance available 24/7. Get a quote now at scti.co.nz. E te le mai loa le taimi o soise lo longa. O e sauni. Aua e te whaatali se I te tele ti munga. Ave ese o te ota mai tali vai o lo mauta. Wha maule le ilalo mea tō tino e ono wha aleanga ina. Whai le leito fuafuanga malo ainga. Mo le taimi o a wha malo longa. Oni nei minute lava e te pena ai I le taimi le nei. E ao ngā mo le taimi e tupu ai le wha lavi. Wha mua le saunga le mua o e malo ainga. A wā wha lavi wha le nātura. Tanga I ane le aucklandemergency.gov.nz/floods. Mo nisi whamtalanga. Avia maua sosa, Omega ka, Diana lowi moa, Omega ka, Sabale tau mo fie, Omega ka, Fili mai loile Omega ka. Omega Cars, lua selau Kemetis Drive I Manukau, po le telefoni o iwa lua vitifitu lima valu tasi lua. Susu mai Manukau ne, Omega ka. Malole keisile Omega ka. Matau te whaia ni fo aroi le aso lava I te whio mai ai I le Shine Dental, ai e iai inga whapitoa. Matau te salia le Afterpay, Zip, Q Cards, whapea Wins Quotes I le Shine Dental. E whaia fua whatalanoanga ma le ACC I le Shine Dental. Le aise tongi mo whanau I le bao le se furulua I le se furuwalu tusanga I le Shine Dental. Talanoa mai le tongi ino le whainga o nifo I whaunga ai le Zip, Smile Now, Pay Later. Le aise tului I le Shine Dental. A whio mai le 555 Great South Road, Manukau pe wala aule lua fitu ono fafa. Lua fitu ono fafa mo le Shine Dental.
O oes tam mai Samoa le bar se furvaru mal tors furfau te sanga. O le wata pena fala pro tonga Samoa le mana dressed in confidence se por kalame fala wa onga. E le se tongi la so fua tors fulu uni o le so lulu aso lua yulai. Mo la to e lala au kilani saute o lo sa ilinga luenga. E lua masina le afso sonia tua e te pena o e mo saunga luenga. O nei por kalame fala wa onga a fia i male ola manuia. E mo le tamoftanga fa pela e male ta vale piki ma moni ai o e pe amana bia. Fa so tailo le dressed in confidence ile emeli hello at dressedinconfidence.co.nz petanga yan el Facebook o le Instagram o de MC le hema no ta wata mai ta Samoa o mai au kilani saute. Radio Samoa tasili mai batolu amo Radio Samoa tasili mai batolu amo. O le wā se antia whāmiru te wate nei a le awha o le lua i le nei fo i vāingo la woni a whela wate mau to mai i le tautua wha wama le programme la woni ma whonga mua le Radio Samoa ma lo le sui fōmaruia ma le langi ma e pe ora utaua se teimi ua sola o le awa o tauli maina i a tātou wha maunga fo i o le sitala o i lantou umalawa o le anga i antu fia whaia lantou palota matatua le i tāpunia ia tātou le stala pe umalawa o le venga so asau le tāpunia ia tātou le stala ia wa ia le sauni anto le manu le tru i Samoa ia mai lantou fo i mai a le leia lantou le stala ia anga i antu le whaantinoina ia lawa ia antatau fili ai le sui o lowi tū malo o le nai te sila fia anga wa tonu lava na te whaantinoina ia mea au ngā mōlo i tūma. No, ia, o le tātou o talania, o le antu i dātu. Ia, e mai moi fu iei lau sunga le niwa o le awo. Ia, e pe o nau tamu whaia te se teimi o le te au na li la. Ia, e pe o le silsilantu i le tātou o tanai le niwa o le awo. O lo o wha au no talaina. Wha pia mai, o le online registration form. Ia, o le tūlanga la le dai pe o le tātia mai ei le tāu le vanu le tai au na leila. Taimi Samoa. Ia, ua lava le nau sila fiele pa ia male malu o le tātou. Turu, i te wea whaapea. Ia, po ia mea iau ke karangoa. Kua ia uia le ngivae ngole awo. Ia, o le tūlanga le dai pe o na iai. Le leia la lau sila manino. Ia, ma sila le leia le iai le kako wā miolanga. Le ngivae ngā o le awo. Ia, se i tamu whaiatu. Ia, au talaina. Ia tātou whainu mera. Pea rau tāua i le tai au na leila. Le tūlanga fo i leawa tātia mai ai. Ia tātou le stala. Ia, o le stala ia i lunga o benga te wha i langi. Mō antunu ui fafu. Pō antunu e mamau. Ia au fiai tātou nei i New Zealand. Anto ai ma au se tā lia. O nā fo i ma Amerika Samoa. E lua. Ia spulmon tupu antunu u leo lo i lunga i. Ia, au te iloa le leila pa. Ele i mai au na anga i antu le malo le antu e whaatino. Ia pe wha mai a fo i ala antu le stala. Ai le ia le wha e mo antu fo i lene. Ia ona e sila fia i le ma e sila le le i fo i lava. Ia ele ngia ukala. Ele o ngia ngumela. O ngumela nga mai o le ofisa. O le komisina o whai ngā pālonta i Samoa. Mo i la antu i Amerika Samoa le wa mai ona le stala. Na o le toa lua. Ioi. Na o le toa lua le wa mai a. Ia ona le sitala mai a Amerika Samoa. Au se talia, o ilantou wa mai a le leo na le sitala, na o le toa sefulu ma le wha, sefulu ma le wha. O ilantou e le i antoa toa, o na mai a le sitala mai Australia, ono sefulu ma le iwa. Ono iwa. O le au whainga, o le au le sitala antoa toa, ma ilantou e le mai a mai Australia, valu sefulu ma le tolu. Valu sefulu ma le tolu. Ia, ona tātou wanga e vai, o le ia tātou tangata ia au mau. Ia o ile antunu ule whaingo ino Armenia. Ia o le ala ua mai ona le stala mai ele to. Tasi isaina, tasi le o le stala mai ei online, ai le mai alo na winga ele ianga i antu i Samoa. Ele malu le antunu, o lo o au mau ai fiti. Ia to whale ua mai ale lei, to ono, ia ele i mai a ona le stala alo na winga to sfulu. Nei tamu whai me le antunu o fiti. I to tonu o Italia, to atasi le wale stala mai e lunga o penga ta wha i langi, i Japani, wha pena fo i nāle to lua. I New Zealand, tātou i New Zealand nei, na o le toa se fulu ma le valu ua mai a le lei ona le stala. Se lau tolu se fulu
o le wa a manta i lunga o penga ta wha i lang. O le au wha inga o New Zealand, se lau whaas fulu malevanu. I Papua New Guinea o le to lua le wa mai ona le stana le le i lava. Na, io e, to lua tangata Samoa mai Papua New Guinea, le wa mai ona le stana. I le atu Filipina, to lua le wa mai ona le stana, ia male to tasi, ia o le e to iti tia mai a. Ia, o le mea leo keu foi i le wha maumaunga le. O le whai mai. O le matuan to tele o le malu le tunu i Samoa. O le wha ngai na leo nanga le ala official komisina o whainga palota. I lunga o upenga ta whaila. O lo ngominga ka umi i entia. O le makua maka kia na sonso ngā le tātu tunu i Samoa. Ia, ma le wha ngai na leo upenga ta whaila. Wai tau ngofi e le data. Ia, o le nā wa wha pia mai. O no afe lima se lau tolu lua. O le wa mai a le leile le stala online, to e whaafe mon tupu. Ia e maua ili sifuru afe nai koe ki kia anko koa, masano le to e po e ina o le, to e o le po e ina o le ata. Tanto o atu ai lea, wa isi en turu, o le i lea to Solomona, o Tonga, Tunisia, Tuvalu, tanto o atu lo lea i nai le malo tele o Amerika. Le ento tele fui le malo le turu, o lo o e mapapa a Hawaii. Mai Amerika. Na o le to atolu i la tau, ua mai a le lei ona le sitala. Ma na o le pau fui nau tanganta a whaapea o kai au e whai e le pāloka. Na o le pau nau o toi ma whai ona pālota. E to o se fulu ma le fitu mai a Amerika o le ua mai au na whaatino le sitala online. Ia e masalo o toi o le pueino le ata maisi vaenga e whaatino i Samoa. O na mawaile o le whaino mera o tātou mai a Amerika e to a lua se fulu. I lona o te lenga, i tātou uma ia o mau ia tunu i whafo, na o le toa whaas fulu ma le fitu ua mai a lantou le stala. Ioe, o le mai a leona le stala online, ia ma le anga i Samoa e pu e le anta, o i lantou e le i mai a le lei, lua se lau tolu se fulu ma le tolu. O lona tau au whai, lua se lau valu se fulu. O Samoa lantou, i lunga o le online na le tātou talanoa, i ono a wheli musala mon tupu, le wa mai a le leina whaatino online, ia mapu e fo i leanta. O i leanta na le online le wa whaile temine, whaafe mon tupu. Lono inga, a mai a uma, se fulu wafe fitu se lau ono iwa le tau wha. Ea, o ngā kako savarivani a koila ia le ilunga. E le leia le tanto whaima savarivani a ko ilunga huile. Ea, o na maua mai e leo le tanto au te lenga lea mo lo si la fia. O le aso le ta ua i le tanto whamomonga. O le aso. O le aso valu le aso lusful ma le fitu. O le masino yuni. Lua afe lua lima. O i tūmano te tele ia lea e tali nei. Ia le mingoio a lato wa le sitala. E iei le vai maunga tasi e tau le wha. Ma le whale anta tasi e tau i le wha. E tasi la le tūmano whaapalota le wa o antu le fitu sfulu pasene. I lato ua mai au na le sitala lei. Ia, o lea la e whai mai. Fitu se fulu pasene. Ia, o lona tau au whai. E tolu afe lima se lau iwa sfulu ma le wha. O ila tau ie tutoe. Toe afe lima se lau tolu sfulu ma le fitu. I le vai maunga tasi na. Mana tua i tu malo te tele ia i tutonu o uponu. Le vai maunga lua. O le ua o antu le stala ia ono se fulu pasene. Ono se fulu pasene. O le whai o i lantou wa mai au na le stala. Ea, e tolu afe lima se lau tolu sfulu ma le wha. O i lantou e le i mai a ona le sitala. I le vai maunga lua lea. Afe wha se lau sfulu ma le ono. Se antu ia vai maunga numera tolu. Vai maunga numera tolu. O le ua ono sfulu ma le tasi pasene. I lantou wa mai au na le sitala. Ono afe lua se lau iwa sfulu ma le lima. Ono afe lua se lau iwa lima. O ila antou o lea e whaatalitali. Ia le teimi e le sitalai. To i lua afe wha se lau fitu se fulu ma le tolu. Lua afe wha se lau fitu tolu. Ia ma vai maunga numera wha. Vai maunga numera wha. O ila antou ia o lea ua maea o na le sitala. Ia e o antu le pasene ia ono sfulu ma le tolu pasene. Ono tolu pasene. Ia. O ila kou ele ile sikala. E toi afe tolu se lau ono sfulu ma le wha. Afe tolu se lau ono wha. Ia tanto mei lai titi mai lano ia whaleanta numera tasi. Whaleanta numera tasi.
o lewa 5% lewa iai 5% lewa iai le stala le teminei o lewa faafe tolu se lau iwa sefulumalua i latou o le stala o i lakou o lele i le sitala i fale anta numera tasi tolu afe tolu se lau mariva tolu afe tolu se lau mariva fale anta lua o i latou ua maea ona le stala e faafe se lau iwa sefulumaleuno faafe se lau iwa sefulumaleuno o le pasene ono sefulumalefā%, ono 5%. Ia, toe lua afe tolu se lau sefulumalelima, le au fai, o le au pālota ia fale anta lua, o le alava i le imae au na le stala. Se e antu ia fale anta tolu, fale anta numero tolu, e fa afe iwa se lau fa lima tangata o leu mai a ona ilunga o le lona le teminei. Ia o ilan tauna i tauna le stala. E na o le fa sefulumale iwa pasini, o lewa mai a ona le stala i fale anta tolu. O lona winga, o lona whainu mera, lua afe fa se lau lua sefulumale vanu. Lua afe fa se lau lua vanu, lewa mai a ona le stala le teminei i fale anta tolu. To e lua afe, lima se lau sefulumale fitu, ilan tau ele i le si tala. Lua afe lima se lau sefulumale fitu, fale anta tolu e lei mai a ona le stala. Ila wai antu i whainu mera, e sili antu ila antu e lei le stala, na ilo ila antu ua mai a ona le stala i fale anta tolu. Ea, ma le isi tantou wang tu maa lofa panota to tele. Fale anta numera fa. E afe valu se lau fitu tolu ila antu ua mai a ona le stala. Afe valu se lau fitu tolu, lona winga, fitu vanu pasene na ua mai au na le stala. To e lima se lau fastful, leo fa yo i lantou, o lea ele i le stala ia fale anta fa. Lima se lau fastful. Ia, maiskako po ngā mo fale anta fa, e se le makua maa ngaia, o le alu i lunga o le whainu mera i lantou. Ia, o le o le si talai, mo le taimi nei, ia e se tanto fatali, wa le whai unga le venga sfou le mai ai, ia le taimi whaantulanga ina, e le si talai, ia tangata, palota ia leanga va amole tanto fainga palota ia fa solo kuaila ia le isi tu malo palota ia tanto antula il montele sala fain fa sale le anga numera tasi fa sale le anga numera tasi o lewa mai ona le stala le afe valu se lau valu sul mariva tangata afe valu se lau valu sul mariva o le fain mai e iva se fulma le lupa seni ua mai ona le stala sole matua malo ya toto le onusa toi se lau fiturima le toi ya fa sale le anga numero tasi fa sale le anga numero lua afe valu se lau di maiva e o mai le so o mai ona le stala o le no fo mai le posene ya iva se ful posene lo no winga toi se lau iva se ful ma le van le fo o tanganto lo toi le mo miona palota ya fa sale le anga lua fa sale le anga numero tolu afe valu se lau mariva, ia ilan tau ia wa mai a ona le sitala. Ia o le lau te vai antu i, a sole wa o vaku mara se lau pasengi, ia leo fai o tātou o lea wa mai a ona le sitala. Ia o ila i vaenga i e sili ei paseni, a mai nisi o tātou i tū malo fa palota. O ile ala to e ngā lulu e mai eile o fisa o le komisina o fai ngā palota. Ia wai ka kauanga se lau pasengi, ave ese i lantou ua maali liu, e le o au maua i tutonu o le tu malo pānota, ia mafututu na i e whapena antantu numera. Ina ia o antu le aso e whai ele whai ngā pānota, ia o lai pālingi mai a kā kongu mela. Ia wai e isi tu malo whapānota lu te pai entu i, ia e peila whatita inga. O nganga e maunga numera lua, o lea e tātia mai le teimile nei, ia se lau se fulumaleiva pasene. O leisi tu malo le te le pasene le tātia mai le teimile ima le whainu mera. O nganga i fo maunga numera momua, o lea e se lau se fululima pasene. Nganga i fo maunga numera lua, o lea se lau lua se fulumaleiva pasene. Se lau lua iva pasene. Ma nganga i fo maunga numera tolu, o lea tātia mai le whainu mera le teimile nei, ia se lau lua se fulu ma le wha pasene. Se lau lua wha pasene. O lona winga, e ta umai ei whainu mera ia, o la ua wha au popo i an tangata,
I lunga o lola ai tu malo ia wa o vantu ma le selau pasene. O lona winga e se le whainu mera le sa wha mawina mo mua le ofiso komisina o whainga panota o lewa to tele atu I lantou ia wa le stala I le teimi nei I tu malo wha panota ia pei ona o ta ua. Ea, o le au te lenga la o le manu le turu uia wa mai au na le stala mai I tu malo wha panota e 5 le tasi e o mai le teimi nei wai e se fule wha mamonga o le antantou mawai le vai asfau. O le au wha inga o lantou wa mai au na le stala mai e fitu se fulu ma le valu pasene. Ia pe tusa lea o le iwa se fulu ma le tasi yafe, lua se lau, fa se fulu ma le valu. I lantou ua maea o na whaia lantou le stala. O na tutua e eilia, o le lua se fulu ma le lua pasene. O le le whaingu melo le lua se fulu lua pasene a ri fonga mua. O le lua se fulu ma le lua pasene o I lantou lea I tutoi. E le I maea o na le stala, mo le whainga apano te le teminei. Lua se fulu ma le 5 afe, iwa se lau fitu se fulu ma le fitu. Lua 5 afe, ko I kikia lua ongo afe. Lua 5 afe, iwa se lau fitu se fulu ma le fitu. Ea, o le tatianga la le dawa tanto whainu mera, a wai peoro whaintu se teimi wa sola. E le ma whaionga kākou alo ese mai mei au whainu mera. Po o whea ma whea kākou ki a ngā iai. E te tala noa noi mei au whainu mera. E le ma whainga e alo mai ai. I wha maunga. E mi se lava beni o whainu mera. E oi. A sa ua o whaingu mela arga. E o whaingu mela arga. Ai. Tano sia. Ua manino ai le mantola vai. E mi se lava tanto ia o mau iantulu e mamau. A whai. O nei te tapena. E te fia pā nota I le nei tau sanga le pā nota tele Samoa. Toea o le whai ungola vai aso nei tau le asfrei. Le te tala mai I le ava no. Le si tala online atu I fafo, e o nei anga I ele I Samoa. Na pāua o lea, toi luas fulu 5 afe mon tupu tangata. I Samoa la ele I mai o na le stala. E a fuala I ele ngā luenga lo fi tai tunga male official komisino o whainga panota. Ia maule toa vai, ia lava pele o na sa. Wa lewa na tau manu o ia le au whainga luenga. Ia ai, e whantua tuai antato, o le mele lega ke whainga koe ke leo kai. A pea ka koksu ia le mea. Ko le mea o le whaiwhaianga. A sau le kaimi o le koru. E kaunga a whale rua wai o. A kuai. Ia o le koe lus furu le koru po le koe kuakar koru. Ia kaunga wako le whainga I le sunga I le whailotu. Ia po o le au sa le vi a matalia se wha moe moe. O laua levan kako ia. Ia ai pangalia. E whai fo o le ngā a o le ngik. Ioe. Ia ai malu. E ke malanga ke le skala pele ai. Io e ka langoa me ka or seleni. Seleni malanga koe foi mai koe malanga ke pa loka. Longa wing. Malanga fa lua fa tino la waiata.
tau Na yoma na onga ule tau lau E te loa teine e moni loa lofa E te tali tanu e na yoma na onga Se foi matar
whatalo whātui lau whaafunga anga le nei tū la o le asfareile, ai halo maia o se whaapoponga le nei o tātou tā la fau, mai lo Radio Samoa. I tā loto mua, i le laulo wā tele o le tau ma fōlinga wa ai o le nei yaso, ua tuina mai ai le ofiso le wa ai tau, se whautuanga e tusai ma winga laulo wā o le tau ili tele o vaengo le atunuu. Whamawina reporti mai le wa ai tau o whaitu o loo mai tauina le a afia e awhia e Kaipara Waitakere Franklin Marodney. E tusai ma whaamamonga mai le ofisa le tai aona leila. O loo mai tauina ai le malo losi o William Faititili e wa aia i saute sae. Whamawina ai le tele o a afianga ona o winga lolo wā o le tau. I vaenga o Kaipara Head whaasolo atu i Shelley Beach ma Helensville. I le ngata ina wa aia e mo malosi o wila. Ai moli mawina fo ile tō mai o timunga titele. Ma o li potia. Ona o le titele ai o nei timunga. E le fesilingi ai fo ile ono tula i mai ai o ni lo longa. Ai meise lava i vai tafe ma no whanga ma o lalo. Whaapea no whanga e tula lata i taulanga. Ma avea ma whaafi tauli mori to a tele o ave taavale ili whewa ai o taavale i lunga o ala titele. O lo mai tauina pea tūlanga o ngongo le tau ma o tuina mai ai ma whautuanga le pūlenga o whaalavlawe whaafua sei. Le National Emergency Management Agency, mo tangata lau tele ina ia tautua nā le saonga le mu i taimi uma. E peo na whaailo le mana o mia ai o na mālolo le lei i to tonu o maota malawa, ia mauti no le loka mau o whai tutoa ma tāpuni mau wha malama. Ia tauma mau ese mai mani la au te tele pe a o i fafo, ia toe anga i atu i le pa mātu pe a whaapea o lo i le ngātai fale, ai a whai foi o iai sou sā po o sou taa vale, ia mauti no le ufi malu, whaapea ai ma le tele o a seta o lo i fafo i le whanua. Ia tautua nā le whaamama o tāli vai, whaapea autu o lo i luma fale, ai o e o lo i lunga o awala ia ave ma le whaetete le taa vale i taimi uma, ai a mātai tuina foi, pou mōli ma pou ele tise, ia afia se tasi. Ua whamaunia mai e leo le whaatautai ai o so lātou su enga i se mata upunalia e mai i manurewa i se taimi o le waweao o lea so. E tu sai ma reporti mai leo po le tu lai tasi le waweao na ngai mai e se taavale leo i le mai ai o natali atu i se mata upu. E vai a loa le taavale le tu aingo le Mitsubishi o loa ngai mai Charland Road ma se taavale lo nei tu aingo le Isuzu. Whailo e malo le malo o le lato mai tau atu e fōlinga mai o lo tuli loa le taavale lo nei tu aingo le Isuzu le taavale Mitsubishi. Mana o lato ki atu ai lo whailo i lo taavale leo. I lea taavale le Isuzu ma le whamoe mo e tu le sa. Peitai, ele i usta ia le whailo a leo ma ngai pea. Ta ue manu le malo e le umi lava ono lato tuli loa atu taavale nei. E soa loa e le taavale o le Isuzu le taavale o le Mitsubishi. E whaapea, ina ua soa le taavale o le Mitsubishi na wa ai lo le tifa i tu o le taavale mai le au wala ma feto ai loa ma se la au. Na whaanati nati ona tau mawhai atu malo le malo e tali atu ma fiso swani i tangata nei tu tono le taavale o le Mitsubishi. Ma tau mawhai e fiso swani le pasese e pangalea. Na maliu lava le pasese i le nofuanga na tupu ai le whaale vlave. Mo le ave taavale ta ua na avatu o ia le whale mai mo tonga fitinga ma o lo i se tūlanga tinga ina. Ai mo le na whaafoea le taavale o le Isuzu e whaamawina na tau fia masaisai o ia i lea lava nofuanga ma avatu foi e tonga fitia manuanga ma e ta ua e manua miti. Ma ua i whaamtalanga ua mai ai loilonga le vaenga e ta ua le Serious Crash Unit alamtanga luengo leo. Talu ona tula i mai lea whaalawlawe. Ma ua whailo fo i le whaatino ai o niso suenga e tau sa ili ai ni whaamtalanga. E tu sai man mafu ango le alia i mai ai o le nei mata upu. Whaamanino fo e leo le tu watu ai o le lato tau au fiso swani i nei ainga wa afia i le nei whaalawlawe mata utia. Ma o tu watu ai ma so lato tarusanga i le mamalu lau tele mo le fiso swani e ala ni whaamtalanga. Po o se tasi e si la fia mai lo se vaenga o le nei mata upu. E whaafso ta i atu lo lato o ofisa i le numero tasi o 5 po o vaenga i lungo o penga ta whailangi. Inisio tala i le tuina atu ai le komisio pisi inisio le atu nuu le Commerce Commission o molianga i whaasanga i ni la o le supermarket le Pack and Save ua whaamonia mai ai nei le io ina e la e luo o molianga ua whaila atu i lumo le whaamsinonga whaitu malo au kilani.
O molianga ta ua ala mai lea I le whaonga ai e whale o lo le Pack and Save Silverdale, ma le Pack and Save Mill Street o ngā yoinga tau wha se ma le sao. E pei ona tu ina tu waini tau se o loa I tangata wha tau, ma e au tova atu le supermarketi. Ma whai ai ni pa u e wha apea tau wha valea. Ma ona o ia tūlanga o lantou soli ai tūla fono o wha tau inga, po le vaenga o ta o le Fair Trading Act. Ua io ina matalia e supermarketi nei e lua fito molianga, ma le isi tolo molianga ele tu ina mai ai ni tali. E wha mawina e ono se lau afe le wha asalanga tupe mori sortu la fono e tasi, e wha asala ele pisinisi, a o se company, I lalo le tu la fono o wha tawa inga le Fair Trading Act. Wha ila le sui o le Consumer New Zealand John Duffy e mo o mia I whale o loma pisinisi o na wha maoni I le wha atino ino ngā luenga malo lato pito la au. O le wha iloa sao leo o tau o loa I tangata wha atau watu. Ma o le sava lia ai o aia inga, e tūlai mai ai la le talitonuina o I latou, malo latou whale o loa. O ia whautu ina ma losi le au whai pisinisi ina ia alo fia le whai o ngai o inga wha su tū la fono, e peo le tau wha avalea, ma le tau wha asese I tangata. I tala muli o whamaunia mai le au le All Blacks. Le lema whai ai o na ta alo o le li Samoa ia Wallace Sititi ina o whamaunia mai e se fō mai tipi. Po o se surgeon, le manuanga o Wallace e peo na awhi ai lona a au, I lona whaaperatani ina a high ankle injury. Ma ua whautua ina, le moomia ai o na whai o so na ta o tonga. Ono le whawhita uli ua whai loa mai ai le ma whai o na ta alo o Wallace mo le tele o ta alonga le ta amirisanga ua ta ua le Lipovitan D July series. E peo na ta alo ai le o peleki ma le aua wharani. Lea e whaamoe e whaia I Dunedin, Wellington ma Hamilton. Ua maua foi le suitu langa ai e le li ta alo o se alo Samoa swafaya Christian Leo Willie o Wallace mo lea ta amirisanga. O tātou telefona mo le nei tu la wha whitai whafonga mai, tau wha seifua. Kala, I say you fama kala kala le
elalo te work na kama ekilunga elalo te work na kama sole resiko si akioka ile maumanga alo unga elefa ale angala ufikara esia ule maumanga ego maila ikama ule ngei au manga sole ego mailo ile uima yama isape faima umanga kausi ainga pe ola maka ase koefa alongo mai kama ya kuma ipapunga mapa ufangwa ugo silifa afe ange ule maumanga ua eke ingo eke ile pala eke po ia enjoy de olanga kilunga elalo te work na kama ekilunga elalo te work na kama ekilunga elalo te work na kama sole resiko si akioka ile maumanga aloka amua mumai madepua salua ole umufa akali le malanga alava makukueka maise au paka wa uli paru sami headshot ile tua belangi aingi popaka magipa lolo wangu moe vai vai ai kangaka ngungu ile sami sole mala para oka makisa mo amangu ile malanga kilunga elalo te work na kama ekilunga elalo te work na kama ekilunga elalo te work na kama sole resiko si akioka ile maumanga alo unga elefa ale angala ufikara esia ule maumanga ego maila ikama ule ngei au manga sole ego mailo ile uima yama Ganga o le vang o le woli vai enjoy for tanto polo kalame fa solo ele tutua le radio Samoa umu track ma DJ Dave e vole be seven for my ia ba ia pe work lau kamanga o work lau kamanga ngi ia so fa kimu ko sa vi Abalo joy man tu ala joy le fa na wa onga le tuwa onga man o to mi tio mi to mi la onga le dia so ja le leifa malfu spa o tono le ta vale tono le ainga sui o fua onga amu yo to le to manolo mainga maya onga o le nei foi kuat ali to mait al venga nei le tanto talo taulanga yenso le poana nei mo le fai mo le venga so mo au kilani ilanga yenso le poana nei o le famile official va ai jawu to va so ai wanga masavili e angi mai nisi o tu e manisi foi o taimilanga yenso le poana nei o le malu o le le poana nei mo au kilani sfulu luan tikeri e ngoto le la e le sfulu lima minute te ai le lima i le afia finei o le vingo le sa tai awe o suane le la i le fa minute te ai le afo le fitu le tai au e matele da awa mai ono yeina yuwanga ya e malo silangi mai nisi o taimi le awoli ma mafati munga antoi ma fain tili ya ma timu aisa inisi o taimi o le tai au an tai au e ma sibilina yangi mai nisi o taimi mai le tu isi sifo o le vainga mo le aso sa e mantele ina langi le leile tawe ono yei foi na iwanga e ono to ulu va vasoloi mo au kilani so vili mai le tu isi sifo e feolono langi mai i le fiafio le aso sa ma le aso muli o le masino yuni le aso ngafu o le vei aso fo e a woa nisi o no fuanga ma so vili mai le tu isonte isi sifo e feolono langi mai e nisi o taimi Joe Fatala Fantuile Divine o le uli po le fiafi a inga i Samoa. O le vengale le tātou talo le taumo o taulanga i antu i le poa na neima le whai unga le yaso momo antu. Lapata inga mo timunga mamafa o lo wha malo sia pia mo laufanoa uma o Samoa. O whauntuanga mo lo longa o lo wha malo sia pia mo Samoa. Whauntuanga mo savili malo losi o lo wha malo sia pia mo Samoa uma. O le anga iantu le poana ni mo Samoa e malosi le whaatautau savili i taimi o timunga. O le aso anta o le anta uluwa vasoloai i a timu mai ona mamafa ai popo. O le aso sa i Samoa o le anta uluwa vasoloai na i timu. Ma le aso ngafu o le vea sfo o le ai i a timu popo. O le rawinga ia o le na vai kimu ka ko ingi usila ia koe kimu o kuai ia malo tātu o tono i Samoa. Join fat telephone join was fully mamiru to technically to line to lang mai mo mala fa funganga le divang leso talo siolo mo wi me o mai le lo fa malanga le le tanto tapa au ile langi o ni sile on tanto fa linga fa piece ni sile to mai le to mala danga le radio Samuel de ya woli wala vai le long pu ile lo to pa ia malo o to malu
O le tātou whālinga mua o le tusi o le vāu Filifini ma le tusi o le songa. A waringa lo sau lo minga o le tusi o le songa whaatasi ma le lo minga o le vāu Filifini. E mawai whaalupenga o Samoa i sisifo tutuila mabarua. O risi o tala tu o Samoa o alanga upu o le matawha i o le matai le whainga o whaalawe pe o whai poiponga ma liu leo si o singa o ainga ve sila whainga o Paolo o si i whaaloano whaalangingo e ka le sia ma le tele o le ngangana o whaalolonga. E na o le fitus fulutala le tau na o le ofisa fo o le Radio Samoa i le tolu pā tolu ono Hobel Avenue Marukau e mawai saulo minga. Morisi whaamtalanga wala mai le tātou ofisa e le awha le whai le whiawhi le asunga fua an tau le asu reile. Le lua o na lua an tasi lima i watolu, lua o na lua an tasi lima i watolu e ale du mera am whaiona e wala au mai iai. A whaiona e tele lei lunga o le fo interneti po lunga o le penga ta whai langi nga isa o lava i lunga o le Shop Radio Samoa.co.nz Shop Radio Samoa.co.nz whai mai eilau oka o le molisa o antu lava lei le antanuu ia ma le pitonuu ia ma le tou a aina in te aumau wai e te whaintau i ale o le tusi o le vau filifili o le tusi o le songa. Ma le whaalinga muli o le whapitone i le Casa Beach and Appliances o lo whanga solo i le rifo i whaintau seti no 4 fabric no 4 toluma no 4 singles e lua mai le iwa antala i le viaso e maua ilau seti no 4 o le no 4 toluma no 4 singles e lua o le moenga queen size bed mai le fitu tala i le viaso e maua ilau moenga queen size. O le iPhone 13, se fulu lima tala i le viaso e maua ilau iPhone 13. Ia ma le Smart TV lima inisi lona lau tele i le da o le se fulu lima tala i le viaso maua ilau Smart TV na e lima inisi lona lau tele. A fio le loa i le wha fitu wha Great South Roadie o Tahuhu, ia po le tolo fitu iwa Great North Roadie nai Henderson e te mai moama e susila iei o loa. Ja, ono fa piale o fa tawina ele tautumala unangana ale Casa Beds and Appliances valau yele ovalu selau lua lima fa valu ovalu selau lua lima fa valu ja ole lua o mil lua mo tahuhu o le Tassimo Henderson fa ilo yele fa fonga Radio Samoa nei fa selalanga e te mawai se pa o mai le sunga ya Prince ma le tautumala unangana ale Casa Beds and Appliances. Nisi dau tātou whaalinga lau tolu mai le divango la woli i le tautua whaua o le Radio Samoa tasi lima i tolu a mo lewa sifunu ma le vanu minute o te ai neiling tu lai tolu vai ane na yala mo whanau ia a whaiona na su le timu mai le aonga e misi lama o lanto ulu e malato o fua aonga e le dei yala vave na sui e manuele i maua fo i le fulu ia po le fiva o lewa tātou i le tau ole tau malulu ia ma vai ane o lanto fuspau tonu o an tātou tavale. Tasi lima i watolu a mo. Radio Samoa. Uh-oh, MEOK with 30 ground, let's go. Yes, you can. You call me a girl. Yes, I can. We could roll down the street if you want to, lady. 'Cause you're my baby. My baby. Yeah, go follow more. What's our Sa umo fo fatali male oh no sai o mao ele umalo saluai ilo fia falo sa ubu mai ya we hani ba imau ba futsanga ba fana be
masalo wa emusu yataita watamu ukufa besi you still are taulemu lo ufatu iya ufainga so for ya malolo ilo ainga Tefia faya tumasongi yo fofonga Tinga ona leta uetu maukele lofa Aoe uasui ila uvaai Sina upuseta si otefia Always crying time again, you're gonna leave me. I can see that far away look in your eyes. I can tell by the way you hold me, darling, that it won't be long before it's crying time. Oh yeah, well, you one day, never your sin. Pele e apule oe ila feelinga Atawia ina ia manuia la utau mafaina Aile mafaina alo atunai ofolinga Te masalo wa emusu yataita Watamu ukufa besi you still are Taulemu lo ufatu iya ufainga Sorry for ya malolo ilo ainga Sorry for ya malolo ilo ainga Mommy, she a freak, I know that. Mommy puffin' weak, I know that. She wanna have a Rolex and she wanna drive a big Lexus. I suppose that I gotta buy her anything she want, but you need love too, right? So I get it done.
You love me today.
Fanga sui filo yo le vang ole woli yo e fa te amantele afole tolu le woli mami lu te ai le afole tolu. Lo no winga o e pule nga ruenga pe fa yo nga kere ya la ilu. Ja, wan tanto musika seva vai ile family afa vai so le na tanto fianga ye. Ja, mali poti fo yo le tawul manga le fam sidonga. E pe yo sa fanga solo tono le tanto o tro isa boa ye talo si yo le na wan tono mal manuia. Ja, man tu ma ta vali a inga lo family bai. Le ne ya so for really ya tomati afa nga wa mo se lucky nga le McDonald. Ja, ole a inga ole ngia kwantalo na lua. Ole a onga. Ya kwenga kamidangi lua va yaso lela manolo ai mo tanto i kolisi kimile yangi o su o sa part time voi leli umai fol lua va yaso anga mo singa pocket man ya o ke fa leido la se dinga wan vai ngol tu sanga e pe so sonye fo i matu toi a matala o ngol kwantalo to ya nga wa e kofu ye me ka o fa ngadwe e di sembia va ngo fia di sala fai Malawan tuya manu samo vai le pole pepe fa before ia vimora okuso malai ngale ma to mai dai sini Australia e se fala bela tota vale na tula mai le vea na lai lungo Roscommon Road ilanga yantule le ma tu mala giant office in Manurewa no meli poti leo sai se ta vale leo sai lungo awan lai le taimi ya sa o so tule lungo Roscommon Road in Manurewa be tu sa leo le tu lai tasi le vea na la Pita isava aya leo ia sa anto le tavale ia le anwanto se tavale Mitsubishi ia le sa o so mele awala o Charland Road ia mamuli anto se tavale o le tu ai ngole Isuzu ele ileva ona fa e antu ia sa ilini fo ima e mo antu moli o tavale leo ai fa pe aloa ona so ai le tavale le na muli antu pe so ai le Isuzu ia le tavale Mitsubishi man want to ai lo ma fito ai ma se la au ya on tala pe o tu ina mai le official leo i manu ko nei sa fa pe le on to mo fi ya tu ia manu le malo ma ila to fo i so ani mo e fa sa o ina so i fua o se tasi o pase se o le ta valele na fito ai ma le la au e bita yani o le na ta ua mai ya na mai la vola so i fua o le pase se o le ta valele na so ina le la au ile te mile na tupu mai ile fa la vele tai ona ni la ya o se tala le tamai ile tai na le tasi la wa uli nei ya pola uli ana leila o le santa wa mai ai e lo ile aveta vale o le ta vale le Isuzu ya le aveta vale o le tu ainga le o le Mitsubishi o le ala wa moli ai nei le ia se tamai limas fulma le ono tau sanga le matua e moli anga i o le aveta vale fata mala ia pole aveta vale fo ilele ma le ma fuai le maliu o le dangerous driving causing injury ia male driving with while forbidden o le noi o le sunga le aveta vale le na ia fata puina fa le vele i le vavea ona leila o lea e fa sa ona aveta vale i le deminei ia ma o lea lana ta o mai fo i le poti le vale tas o le tu la i lumo fa sidonga ile a wauli ana leila ya o le futuanga ia le tanto pologala to want to you out tafa ya e toi lungo la wala tele se fa mo le o te fa yele damia o le so o le sita vale nai tele fie ya e wa le temi le va vea le ta o mai e ta ilo i ka kwele o ilo po le ma fu anga ya wa le temi le na ona fa pe atu se fa mtanga fa mo se le ngole tua I ainga wo me masan ale tangata lea ua ma wailo na soifua I lea fa la flave mantu ya pe ona tu le mai le tai ona leila e ma fai tete ta to lunga meni o ala tete a wale le ngau ke le fo ya po le ala vale ma fu anga ya ele o se mea na ue fa ya ku a me ma na paule me tawa ia to ala tai lunga o tanto wala tete ia wa ole na be na le woku so ai liska vale an wantu le ta vale fito ai malala au mali wo mal tanganta le ala watu ilu mo fa msidong ya ai masano o te ale ta ilo ya ta ele to ale pai ali I pele wa te le bam to mai le vai ngole a woli e ma wi fo ile anga tu le fa ngole ni ve yes Vola kala me le think a minute per mai alfa tunga mai a fiu simo lento fo So fertile
tawa. Ile te mai, whamanui a mai. I tale ni ua maua, wa e whai mai. Au whamanui anga, e malino ai o la ua ai. Ne whamaoni, i ngalu e ngau mau te whai. Ai o te whamoe moe, i le marosi e te au mai. So o se tale ni, e te ngalue ai. Malue malu si au, ale whawai vai. Se taimi le lumanai, oe a fua mai. Lo whamaoni, e te manui ai. Aua e te whiu, i mea whaingata. Aua e te whaalongo tinga. Malu e puno ai, e taui ai taua. Ao e whamaoni, e sili o na taua. Ele te mai, whamanui a mai. I tale ni ua maua, wa e whai mai. Au whamanui anga, e malino ai o la ua ai. I whamaoni, e nganu e ngau mau te whai. Ai o te whamoe moe, i le marosi e te au mai. Ele te mai, whamanui a mai. I tale ni ua maua, wa e whai mai. Au whamanui anga, e malino ai o la ua ai. I whamaoni, e nganu e ngau mau te whai. Ai o te whamoe moe, i le marosi e te au mai. Ele te mai, whamanui a mai. I tale ni ua maua, wa e whai mai. Au whamanui anga, e malino ai o la ua ai. I whamaoni, e nganu e ngau mau te whai. Ai o te whamoe moe, i le marosi e te au mai. Just think a minute. It could change everything. Think a minute. The 3M Company is exceptional among other large corporations. To encourage creativity, the company allows its researchers to spend 15% of their time on any project that interests them. So one of their scientists, named Art Fry, used his creative time to develop his idea. When Art read books, he used little pieces of paper to mark places in the book that he wanted to read again later. But the pieces of paper kept falling out. Then Art remembered his coworker had made an adhesive they thought was a failure because it did not stick well. So Art put the adhesive on a piece of paper and discovered it was not only a good bookmark, but also great for writing little notes and reminders to himself. And it could be taken off easily when you were done with it. Art's product, called Post-it,
has become one of 3M's most successful office products ever sold. Years ago, F.W. Woolworth was a young store clerk when he tried to persuade his boss to have a 10-cent sale to clear out old merchandise. His boss agreed, and the idea was a great success. This inspired Woolworth to open his own store with items priced at just 5 and 10 cents. He offered his boss part ownership if he would invest in his new business, but his boss refused, saying it was too risky. Yet Woolworth found a way to start his new business without his boss's help. Not only was he successful in his first store, but eventually he owned a chain of Woolworth stores across America. Later, his former boss admitted that he'd lost about $1 million for each word he used to turn down Woolworth's idea. Even though Woolworth was young, he was not afraid to step out and put his own ideas into practice. He was willing to take risks because someone in his childhood had taught him to believe in himself. Have you developed your ability to dream? What about your children? Do you invest in their imagination and support their creative ideas? Do you encourage them to explore different activities to help them discover their natural talents? In fact, their imagination just might help them succeed more than information. Why not ask God to guide and show you and your kids all He created you to be? Just think a minute. ia o tau mai le au telefon e whakasa le penisula I jara tū le rewang o le fiafi o a tau longa tuai le polkara mena o le think a minute mo I tātou umalava mo le tuai le wha malo le sunga le whaifi au ia Reverend Philemoni
Ja, maar voor de 2 jaar lof maar om te leven vaak zijn daar ben zolang jaar toe. Maar wie gaan nou le toe pe na toe longan toe le pol kala mele think about it joy. Iva maar af minuut om tane oling toe la efa. Malo soy fua, ol si fufonga Samoa, Radio Samoa, tasilima iwa tolu amo, se kia Radio Samoa. Ja, o toe nog mee voor hele tijd toe savelinga bolle tijd toe vinga malanga ile ja fiafi. Olen so for really that to even we do ton talo link to life. Ba to tele molle tijd toe maar tanga maila we link to life voor lua. Ila wodiana leila si udi melody tingle fiafi samoai afai. Ja, wa ye saying ngana we link to bali ile tijd toe maar tanga ye matuan to ye to emelo titi fitama. Afai yo emali le mahlo no maar timu maar savit. Yo le no winga to da for ye se fu fu ngan to wa ma ele fulu. Yo, and when you try to pay your show so ya pola, ya bo so ya Wayne Laus. Yo, fa yan tu ai al fal tu ya sita hello tu timum tu ai lava. Jeli lo ye pe ye se mel fa salai fo le ding vang le fief. Tanto uma fe le manu lo ma fulu. Ai pa wa no tangan to le fief hello tu fa fo le timu. Ja, jeli lo ye ai ya ni ana me la to tongi le ding vang tam. Ja, dai hal way tu le savili ma le timu. Ya ai o lo tu mai mo me o far kolengi la mai mawaianga kupe ke le lo polana me alwe lungo le wala le lo po tanga tafu ye wa mana vale talo mai ta vale tailo ye yo se uma no fasilile sunga le lisanti polana me fa pe ai tanga tafa pe atim ya ai lo fole tu ma te yan tu lo to so fu ma la tu la lava ye so fo ya la va so mo mo na le tu wanga onga le fa na ya to fa ye se anta tu tala ya wa lava ye mata polo tula ma yele ngante tono le tanto to ne New Zealand e ma tono lo la ya fa silsili lo tanto fa sino manga isa mo bolo kala me nga ifo favor le fianga ya le anto savea ma le tanto polo kala me da ya e fa wa pe amai ale polo kala me masani o ma le tula fondo sound be yele so le santini le to fa ya tu mo va siki ashu ya pe amai atala mai pasifika ma tono la langi mai silo mo tu Miriama a lova tele antu mana tua o tofu ala au ya mau sa o ko wa inga pe ako manga le tai tu pito ia pia si o utaula manaya e fe pula fi mai le sau o ata uma o fetu Sulumia ya umasia uhani a obasa valibali le pasina se yesu solo ya samo no uatulu se ifai mafia fianga ye mama atene matama Pepese matata la tulele a omae mane ilano oleni na o obasi a upele Ele mafai hanga ona ngalo le tafe mali o basingano lo ono fo ai ti